moroka a ka fa gomme ke ya go yena ka sona sebopego se gore ke mofe motheletše nke ya motamiše kgorele kgause professor. A ke go tamiše malome ka kapa baruti ba porofeta bogošigadi batseta ba mošate batheletši ba motse community radio station ka kua dikgokaganyong tša leago balli ba rena ba bošego ba lekgono ke a letama ka moka ke a le dumediša ba gešo ebile re a le lebogiša ge le kgonne gore ge le ne le mathata le kgone go fihla mo re le go gona ka mo meagong ya kgašo go tla go nyaka thušo jwale ntle le go senya sebaka malome ka kapa balli ba rena ba nape ba ntšhe sello sa bona re ko gore re ka ba thuša jwang re ko gore ba lla kang ba kgone go katla go kry-a thušo se segolo se re se kgopelang go balli ke gore balli ba rena re ba le bothata ba gore batho ba re botša mathata a go kwagala mola nako e sepetše di tloga fela bolelang nto bohlokwa e le tšereng ka ga e le tlišitšeng mo radiong se ka tlela re mola e le gore nako e fedile ya ba gona mo e leng gore le thoma gore le ya bolela dipointe tše bohlokwa tše di le tshwenyang ka gae segolo thata sa taba se e leng gore se le tlišitše fa ke tšeo malome ka kapa. Ke go leboge moroka ke a leboga professor nna ke nna morwa motšha maubane ka kapa ya radio the pusherman ka gare ga mogo kgoparra wa msrs media house ke ya ka kua go mmagorena mmagorena sebaka ke sa lena nke le no tšeang motsotso wo le re fegoleleng se borala ka baka la gore ge e le mampia a re tloga re lapile melala e le ruri ka le dumediša ka moka nna ke nna mmagomolli ka sontaga ke no re ke sa mmagorena ya no ke go sware molomong gannyane mmagorena magagešo re kgopela gore nkore ke dieso ka kapa e re ke dire so
magorena ke bušetša dithapo tšela gona ka mo ka go lena ka fao le bagaši ba gona nna ke nna mmago motswa setlhabelo ka Sontaga ke rile ke sa robetše ka kwa ke kokotela ke monna Tsoko a re tsoga ba re ngwana o swaregileng motseng Tsoko awa ka be ke tsoga ke ya mowe go kwa ge ke fihla ke ile ge ke botšiša ngwana gore o tsene jwang ka mola a re yena ga a sa gopola selo jwale ge ke bolela le mosadi bowe a re yena ga gona ntwa tlo e bolelago le nna tše ngwana e beng a di dira o bontšha go swarega ba ka bontšiwa video yeo go njwa le ka se sebaka e tletše naga tše ngwane e beng a di dira mowe jwale tše dintšhi tše a ke tsebe ke tla hlalosa eng le tla botša yena motswa setlhabelo gore yena o tsene jwang go diregile eng o be a dirang ngwana mama mola videong yela kore o be a bontšha motho e leng gore o hlakahlakane hlogo ya ee o ba dira eng so o be a nganga terata aga a nyaka go tswa then se sengwe se ke kuleng a se bolela sona ke kula re nako a re tsamayeng ke betha ke nako e be ile nako mang ka bona ba re ke 4:30 nna mara ke tsušitša ka 7 ngwana o robetše kae ka tšatši leo o robetše ka gae mara go tseba gore o tswile nako mang ke e ke sa e tsebego o robetše ka gae ee a robetšeng ka gae wena buala ka motswadi ga o tsebe gore a ka ba tswile nneng nako mang ee alright o robala le mang ka gae ngwano ngwano ke kamora ke ntlela rena ke kamora tše pedi ba robala ka mokamoreng e nngwe le butiage nna ke robala ka kamoreng e nngwe le bana ba banyana ee wena o biditše ke mang nna ke biditše ke monna Tsoko monga kokota re awa ngwana ga go šule kwa ba re o tshwaregile ba motshwere ee motseng Tsoko go fihleng kowe ge ba fihla ba ile ge ba fihla ba kreile ngwana wo a se apara goba ba kreile ngwana wo ba le jwang ngwana wo ngwana o tswile ka ga ya feletše apere borokgo ba robetšego ka bona le sekhipa le dieta ya o rwele le dieta ga etswa ee jwale o ile ga tšhaba ka mo motseng owe a šia dieta ee mapele mama ge a tšhaba a šia dieta ke nyaka go kwešiša gore ge a tšhaba o šile dieta ka mokgwa mohutama o di hlobotše ba mo hlobotše tšona go ba go diegileng ga ke tsebe moo ka lebaka la gore be ke sa tšo ke fihla ge ke bolela ke re nna ge ke bijiwa ke hoditše ngwana wa tša tšhabile la ka motseng o mongwe mara ya gore ge a tšhaba o tlogetše dieta o e bolela o e bone jwang kae dieta ke rile ke botšiša ba re yena mme owe a re dieta di gona ka kua gaka ngwana o di sheile mo verandeng ke mo a reng ngwana o be a robetše gona ka gore ngwana o ga a hlalosa mme owe o re ngwana o kokotile a re mama mpulele ke nyaka go robala a fetša yena a rogana le ngwana a robala verandeng ngwana wa ka mo a hlalosa mme o a re ngwana wa gago mo ukametše ka lefestere a tseba ngwana o lapeng le leng gore ke phedišana le bona re a tsebana ebile re a phedišana re a redišana jwale ke rile ke mmutšha ke morela ke re ka ne o tseba ngwana wa ka ke phela ka mogago le wena ngwana ba gago ba phela ka gona ge o sa mpitše o bitša setšhaba before go mpotša gore ngwana šo wa ntlaba o bo e ra goreng a ra owa nna ke biditše setšhaba gore se tle se nthuše go tloge ka 4:30 nna ke tsušitše ka 7 ngwana o be le mathomo a ya ka mo lapeng leo ka mola ba hlele ba ya bana ba go bolela nnete ra phedišana ra thušana ngwana o ba e hlwa robala ka lapeng leo a go robala ga robale alright mama wena o kwešiša eng ka gare ga taba ye ka moka gore wena o robetše le ngwana o mmona mara forogo wa tsošwa gore ngwana o ka baagišaneng ebile ditiro tša gage ke 1 2 3 4 o kwešišang ka ntwe ka moka ga yone hai nna ke kgakanegong ga ke tsebe nka tlhalosa ka reng no ke raka kgopolo ya gago o nagana gore go ka be go diragala eng nna ke se ke se boletšeng ke ile ka re batho ba ke bannyana ka mola go na le masogana ye ntšhi a ke tlo e bolela ke botšišitša ena ngwane gore o tseba o gopola eng ngwane wa sanka a mpotša selo mara ka mola go na le masogana
wena mama jwale ka ge ngwana o e le wa gago ke dumela gore o tla dumelana le nna le motheletsi o tla dumelana le nna kua gae ge ke re bomme kapa le rena re le ba bomotho re kgona go tseba ge e ka ba ngwana bo rena kapa ngwana ka o sepela ka mola lapeng lela jwale o nyaka go reng ge o re ka mola lapeng lela go ne le masogana ene o ke ngwanenyana ye ke ikwešišago ke re ke no bolela seo ka lebaka la ge ke bona gore mme o laositšang kgatelela ka re aowa mohlho mongwe beatlile masoganeng a re bana ba ka e ba le ka ntlong ka moka ene ngwana wa gago o kokotile ka 4:30 monyako mama ke botšiša gore wena ge o šalle o bolela polelo ye o e bolelang gone jwale ya gore ngwana wa gago ke ngwanenyana ene ka kua go na le masogana na go ne ntwe o ileng wa e bona ye ileng ya go dira gore o nagane gore ngwana wa gago a ka ba ratana ka mola se ke se boneng ke no bona ge ba etla ka mola mara gore ba tlo go dirang yena lesogana leo ke naganelang ga ke tsebe ke bana nka senape ke e fehla so wena o nagana gore ka nako ba go tsošitšeng ka yona ke nako ye e leng gore motho a ka lesoganeng la gage ge e ka ba o ratana le lona a ke no e bona gore a se yona that is why mama ke re wena ka kgopolo ya gago jwale ka ge o le mmago ngwana wo a hweditšweng ka motseng wa batho o nagana gore go diragala eng re botse kgopolo ya gago ye e leng gore go ndua le e gona kapa e bile gona from day one nna ga jwale a ka tšwe ke tseba selo iša ka mo go ngwana ka mo kgaetšedi yaka ke kgopela gore o ka re o kgotsofatša ke ge o bolela o mpona ne ke kgopela gore nke o re hlalosetše tiragalo ye ka moka ga yona go tloga bošego bo wena o robetšeng ka ga geno ka bona goba mo beng o le gona gore go diregile eng up until wena o e ya go kokota ka motseng wa batho o bolela gore o nyaka go robala mola o tseba ga geno aga nna la mafelelo ke robetse gae ke robetse gae ke maketse ka masa ba re ke kokotile gona ka mo motseng o ba re ke kokotile so ne ba ntšhela ka diwaša le matswai ba mpitsa ka ge ba re nna ke a loya ke loya sola ke traile gore ke a tšhaba ke re ke tšhabela ka mo ga mme o mongwe ka re ke mo tlwaetse ke ge ba tlo ntšhala morago a ba ntšhala morago ka kwa ga mme ka kokotela mme ola a tsoga ya ba yena a nthuša sola ne go na ntate o mmomola a tsamaya go tsoša mama ge mama fihla mola a botša gore go diragalang ba mmotsa ka ge nna ke ba kokotetše ka 4 ya masa then ba re ke hlalose gore go diregileng ka rena gore mola ke fihle ka mola a ke tse gore ke fihlile jwang e ke gopolang ke nako ba ntšhela ka matswai le diwaša le nako ke tšhaba ke tlo kokotela mme wa ka mo next door ka nako e o tšhaba ka mola o ya go kokotela mme wa ka next door e be e le nako mang e le ka bo ke sa gopola nako mara ka re ne e le ka bo 6 and then ge o tšhaba ka mo ba go tšhelang ka matswai le diwašo o tšhaba why o sa tšhabele ga geno ga ne ke bone ile gole ka re ne ba tlo ntshwara ka re bana bašimiana ba le ba ka mola ne ba nkitimiša gabotse ke nyaka go kwešiša ntongwe mo ba go kitimišeditše gore o wa kokota ka mokgwa ba re nna ke a ba loya ka gore ne go ne mo mongwe ka next door ke ena go thoma tabe a re a gona gore ngwana a ka bolelelo tše soko gore re wa loya e le gore bo o bolelang wena mo videong nna ke bone nto ke bone ka re ne ke sa tlile ke gopola selo ka ba nlaeditše video ke gopola ne ke ngangaterata ke bolela ke re a re tsamayeng ke nako ke e boneng
bo sa tekwe o sa tepone ka nako eo tepone dieta o di hlobotse ge go diagalang ka nako mang dieta ke sa gopola mama ga go bontšhitše gore o ile ge o tšhaba wa tlogela dieta ge wena o sa e gopole mmago o e gopola jwang e sa gopole ko wena monga yona ba mohlaloseditse ke ntate o mongwe wa go a go motsoša gore ge o tšhaba o tlogetše dieta on the video ne I saw the video dieta ga wa di hlobola go tšhaba lebaka la gore ke re ga wa hlobola dieta go tšhaba ngwana ka go gore ka nako e ba go tšea video o le mo terateng o nganga terata o bitša tau o re sa tsebeng gore na ke mang o mmotša gore a re sepele ke nako o be o šetše ka loto and then go ra gore dieta bo o šetše o di hlobotše jwale a ke kwešiše gore polelo ya gore ge o tšhaba o hlobotše dieta ka nako o tšhaba o tšhabile nako mang ka nako ba go tšea video ke dumela gore batho ba le ge e be ba nyaka go swara nke ba go swere ka nako ele gape bo sa tšhabe o be o eme mo terateng o e goga o šetše ka loto and then why o sa tšwa gating o tshetše terata ne ba ikhile gate wena ga botse go phaphameng ga gago o no te pona ka motseng wa batho sale wena le o mowane wa ka mo lapeng le o la tshepišana marato aowa batho ba le wena o tlwaelane le bona jwang ke no tlelana na bana ka ba nna re tšhatšiša petra koloi ka montse gore kgone tšhatša difounu mo koloing ke batletse ona seo le bona ba phela ba etla gae ba e hlola rena jwale le tlile pitšeng tše kgolo le nyaka re le thuše kang ke nagana re ye ka fetola ke mme goba ke papa mo mogale nna ke no nyaka go hlatswa leina le ba bitšang moloi nna ke se moloi nna ga ke moloi ka ne mola gona le ditabana-tabana papa go motswa setlhabelo ke Lethasane wa Thaswa go tswile lentšu la gore monna wowe o dithuta go loya ka ngwana mogalabu wa gago go ne mo a thwasang gona and then o kae gone jwale ka se sebaka o Thaswa bereka o matoo ke nyako tseba gore dilo tše di direga yena a le nna thwaso se gona and then polelo e re ge e tla e re o dithuta go loya ka o and then jwale lena ka mokgwa e leng gore le ka gona ka morago ga tiragalwe le ba ka mola gae ka morago ga se ba se boneng le ile la re ka morago ga go bona tiragalwe godimo ga ngwana la diraeng re tswile ka difata le ne le nnoši goba le bona re ile re kgobelana le bona ka gore ke ile go mmakatšega ke tla ba ke ngwana ka ge papa go ngwana se gona ka bitša ba ka batswadi ka re tlang le tlo mpuša tabae wa ka motswadi o le ga fihla re o bolela le mme ola re aowa nna ke tlo tšwa ke ne ke noši wa ka motswadi a re ke kgopela dieta tše tša ngwana a ra wa dieta tša ngwana ke tlo tšwa ka tšona ke ye ke bone gore le nna go diragalang ke te protecta mo ke te protectang gona so ge re bolela so ba ka lapeng leo ba sa swere dieta tša ngwana ba sa swere dieta tša ngwana tiragalo ye ke ya sontaga ge go e sala mantaga goba go e sala sontaga ya and then tiragalo ile go riega sanka gwa iwa mošate wa bona gore taba e re ka itšea ra go bona gore go riega jwang gobane ngwana kwa lena o tsene ka lapeng la batho ga go kwišaga le gore go tsene jwang so taba tša gore go tšwa mantšwa gore papa go šetše a ithuta go loya a šetše a berekiša boloi mo le tšwa ka mang ka baka moo goba ke mabare ke awa se mabare ge re le gona molagong go ga go gwana be go ne mantšu a tšwang a mantši jwale ka ge re sa kgone go bolela maina batho moroka o botšiša potšišo ya gore mantšu a tšwele molomong wa o mongwe wa ka mo lapeng le gona mola setšhabeng sela e be se le mola wa tseba re ke nagana gore mohlomong ga le kwešiputswa moroka le gore why a e botšiša taba yeki e be e le between lena le balapa le ngwana a hweditšweng ka go lona and then ke be ke sa rate gore re entertaine
dipolelo tse di beng di bolela ke batho fela ba ba leng gona ka baka la gore batho ba kgona go no bolela batho ba kgona go lwesha batho that is why Moroka a botsiša gore potsišo ye e boletše ke ba ka mo lapeng lewe mara ke a leboga o e arabile gore e boletše ke batho fela thank you mantšu a mabe a boletšweng ke ba ka mo lapeng leo a gona go ba ga a gona nna go nna a gona okay potsišo ya ka shi lena ke re le tswile mamala ya mo le yang karabo ya mo le tswang ba rileng go lena ka ngwana o nna ke rile ge ke etswa ke ya mo ke yang ke jwa batho ba bararo ba go fapana ba mpoditse gore ngwana wa šomišwa and then ngwana wa šomišwa and then ba ka dira eng ka ngwana ba mo gongwe ke sa mo iša gona go sa pheta ditaelo o santse ya hlapelle ka nokeng and then o ile wa tšea polelo wa iša ka kua lapeng lela thobe jano lekile gore ga tlile gae a gopele go bolela le bona mama we re tlo ba le mathata a mantši mo re go kgopetse gore ga go ne leina la motho le swentšeng le bolelwe mo ene wa re šaetša jwale mola o re lateletše re kgopela gore o dire dilo tše re di kgopelang mo gore re tla re kgone go sepedišana ga botse motswadi yaka mahlatseno ba gore o boletše ka monna gago a ka se go swariše kgaetšedi yena ka mo tsebang ke o ngwana go tšhabela ka go yena ngwana o ile ga a fetša go ba le tiragalo mamatla ka lapeng la gago pele o ya mo go mma Moroka ke nyako botša mmago ngwana gore o ka re o gopola ga botse gore ba motsošitše ka 27 gore ba ba kokotetše ba robetše ka 27 kganeng banna le tsoga nako mang batho ba modimo gape 27 letšatši šetše le tlabile šetše le tla godimo mo e leng gore le ka be šetše le sa gogile dikobo nna be ke sa robetše le bana ba gago be ba sa robetše ka moka le tsoga nako mang ge go sa iwe sekolong ka bonnaene ra tsoga ka bonnaene ka moka ga lena and then le thomile go lemoganeng gore ngwano ga a gona ka gae ka gore ge re robetše ka moka go ba le go phaphama bošego ge re robetše ka moka go ba le go swara ke mehlapologo re ya mehlapologong go ba le gore go robetše le motho o swanetše o tekwe go mo kgwatha ka nako ye le lemogileng gore ngwano ga a gona e be ile nako mang ke ka yona nako ke kokotela ka ge ke tlhalositše ka re ngwana a robale le nna o robala le mang o robala ka kamoreng ye nngwe le buti ya gage so buti ya ge o re o mmone ka nako mang gore ga a gona buti ya gage lebile le ge ke tswa ke ya mowe e be a sa tswa tsoga o šadile a tsoša ke bana ba ga ba banyana so buti ya ngwano go ra gore go tloga ba sa robetše a se nka no phaphama go fitla wena ka botho 7 ba tlo kokota be a sekwe ge ba kokota wena wa tsoga wa ya kua o tsogile nako mang yena nna ge ke fihla kua ke yena o šadilantšhala ka morago a ekwa seo ka nako jela ke founelang batswadi ba ka gore batle ka gore kua gae ba dula le mogala jo mogolo ba re yena a namela a tlašale le mogala jo then bona batle kamo yena ra fapana ka ditsela o la ya kua ba le ba etlang ngwana ga go a robala a ba palle ko go phaphamanyana le go no bona gore ngwana ga a gona ka gae a panthile go betha bo matho 7 gore bo ma 6 ka gore mepete ya kere ke ye mebedi ka mo ntlong o robala ka mo robala ka mo e re ke botšiše mo mama nana o ne mengwaga me kae 17 years o anwa ke nwa ke le ntlong mama ngwanaka ena pele Moroka mama wena kgaetšedi o anwa gona ke ana re a leboga o bo o nwele ka mokibelo a bone ke sana ne ke le sharp o tsene gae nako mang anke ke tsona ke phela ke le gae mathata go se robale gae maybe go fela o ya masoganeng o ne go ba le ona a kere ba le o tlile mo ene batho ba go thieleditše ape ba go tseba kere ba le santse o ne o bolela nnete ge e le gore motho wa go no fela o etswa re tsebe gore re tsebe gore go thuša jwang ge ke etswa ke ya ga papa ngwana ka fela o ya ga bopapa go ngwana gago okay mama le re le tswele le ngwano before ngwano a ka riagalela ke dilo tše wena le papa ge le ile la tswa ka yena a sanka la tswa ka ngwano all right
wena sesi o gopola la mafello o robetse nako mang ka gae la mafelelo ke robetse ka bo 11 e o betha 11 ee ka re ne ke bapadisa founu ya ke ga e fetse o tima ke ge ke robala and then mama ngwana o fihlile nako mang ka ga gago ka bo 26 wena go ya le ka mokgwa o boneng ngwana ka gona o bone go riagalang mo o fihlile monyako wa kokota ee a re mmago mang bula ba nkitimise ba nyako ntšea jalo ka ge ke kwa ke moseba ke re mohlomong o utswa ke ditapelane ka bula e ke bula ke lebelela strateng ke kry-e le gore o kitimisa ke masogana gona mogae mara ba tsena ba eme kua strateng ka ba botšiša gore go diregalang ba re aowa o tla go hlalosetša ene re tlo tla le maphodisa and then a tla re hlalosetša gore o tsene jwang ka gae and then wena go ya le ka mokgwa bo mmona bo bona motho go swarega go ba bono bona motho e leng gore kgopolo ya gage eno ba e disturbegile nna ge ke mmona be ke mmona hlakahlakane mara ka mmotšiša ka re go diregang yena o ile ga mphetola re bašimane ba le banyako moskepa ka phetolo gage kgaetšedi aka go nyaka o bolele nnete kere bašimane ba gone mo ba ileng ba go tshepiša gore bona ba nyaka go tsenela kobo e tee le wena ke bolela ka taba ya sontaga ee a tsenga no ntshepiša ne ba taba tša kgaletse gore o phela mpotša tlile gae o phela go botša go tlile gae ee ga tlile gae ke botsišitše gore na wena go ne le mošimane wa ka mo o ileng wa dula le yena na a gona go ne mošimane wa ka mola o wena le yena le ile la bolela ka taba tša marato yena salathra go bolela le nna but a tsenke ke mo tšeela hloogo ditshepišo tša lena e bile eng a tsenka re tshepišana selo okay ka gore o tsene ka malalapeng le lera o tsebe gore o tsene jwang la mafelelo wena o topone o le ka ntlong goba ka ntle a mafelelo ne ke le ka ntlong no le ka ntlong a ke re gore o bo o kokota a ke re polelo a e re ba kokota kore wa ka mokgo ke mo kwišang o ra gore o te pheleditša le ka ntlong ya gabo ga te bona la mafelelo go ya ka mokgo ke mo kwišang ke rala go šetse o fihlile ka kulapeng lela o fihlile wa kokota ya gore ke kokotile a ke sa gopola ke no ko ba re nna ke ba kokotetse and then wena o bone ba go tšhela ka letswai le diwašo o tšhela ke mang ke mme ke ngwana ka mola ke mang ke tsetse ke mmeo and then lena mama ge le tšwa mabapi le taba ya ngwano mabapi le tabeng ya go tšhelwa ka diwašo ba reng bona nna mo ke ileng gona ba nompotša ba re a gona bothata ka gore ngwana a se ba mo kry-a ka ko lapeng tsoko a swere selo ga gona se se tlo tsenang ngwana ba se a swara setlhare be a sa swara setlhare ee jwale ga gone nto e tlo mo tsenang wa tseba jwale ka batswadi mama ke boletše gantšhi mo radiong ka be ka ntšha ditaelo malome ka kapa kare ke kgopela re batswadi tšišang bana gae re ba bereke gobane bana batho ba kgona go ba berekiša potšišo gong jwale ge ba re ngwane wa berekišwa re santse re tsebe gore na ngwane ga botse o berekišwa ke mang motho wa berekiša ngwane o santse a kry-a gale a tswelele molaleng gobane gore re bana ba pleke e lena le dulang go yona gore re ba kotsing ka re taba e re ka itšea o ka re kuo fela nannoši potšišo ke gore na ke mang a latelang o mongwe wa ngwane gobane go ya le ka mokgwa ke bonang video ya ngwane ka gona ga e gabotse a e gabotse wa tseba ke nyaka go go hlatsela morokane ngwanoki whoever o a beng a mo rumile ka molalapeng lela whoever a kere ke batswadi ga kere ke batho ba boše goba ga kereng mara ngwanoki ka molalapeng lela according to that video ditiro tša ngwana be di makatša kore wona mo video nyewe
a ka no ba sa tepone mohlomongwe ya ka mokgwa a bolelang ka gona mara ditiro tša gage di be di makatša go ka lebelela that video nna ke kgonne e no re ka moke a kere lena le e bogetše le timile di-voice gore di se ke tša kwagala moke mara on the video ngwana owe o bitša Tau o re a re tsamaye ke nako a re tsamaye ke nako so go be go swanetše gore ba ka motšhela ka matswai kapa ba ka motšhela ka diwašo ka baka la gore ditiro tšela tša gage e be e se tša motho o monormal gopola gore ka mo metseng ka mo moroka re na le dingaka tša rena re na le baporofeta ba rena re na le dikereke tša rena mo e leng gore ga go ne ka mokgoka gae ba ka bolayang noga bano e bolaya ba itšea ba e lahlela kua ntle le gore ba phethe se ngaka a bona e ba boditšeng kapa moporofeta a ba boditšeng gore ge le tla ba ke sa gore le sa gore le berekišeng molemo so batho ba le ngwano o be a sa tepone re ka se mongangiše gore ba a sa tepone gore ba a tepona a ke re ke yena a beng a le moe ke yena a beng a le moe and then ngwano ke reng mara a ke nyake gore o be a ile go loya ka mola mara ngwano wa modimo ka yona nakonyana ewe go be go ne le ntho e mošomišang a re tsebe gore ke ya gabo ke ya ko ntle goba ke ya kae mara gore ngwano a be a tsene ka molalapeng le la batho ngwano o be a šomiša ke something se e leng gore mohlomongwe le yena o no maketše batho šitše ba tletše mo gausi le yena a sa tsebe gore na why wa e bona ya wa tsa taba ya ngwanoki e kwiša bohloko ka lebaka la gore e sa le monnyane thata nete se nka lemošang setšhaba ka sona ke se ngwana ga a dira dilo tša mohuto ga re thome ka gore o re iša ke mmage ga re thome ka gore ge papa ga ile bothosong ra re o re iša ke papage sa mathomo ko go nyaka go tseba gore na go riagetše eng gore ngwana a tla feleletše a fitlha ka molagae se nna nka ba lebogang ka sona ga ba mmetha ga ba mogobatša ga ba mokgatla ka maswika ba ntšhitše taelo ba gaša ngwana ba lokolola ngwana and then se segolo se be santše se diragale ko gore lena le lebaka mola le lebaka gae lebaka mola le tšo ka difata le ye ngakeng tše tharo tše di sa le tsebeng le ye go nyakišiša gore na ngwano go diragala eng ka yena ka gore taba ngwano go njwela ke re le re šetše le social media le re tletše fao kere and then e tletšeng fao mo social media ba re ko wena ba re o roma ko wena goba ba reng ba re ke papa ba re o roma ke papa lebaka le legolo le le gapeletšang batho gore ba re o roma ke papage ntle le taba ya bothwasane ka gare ke eng why ba re o roma ke papa ba sa re o roma ko wena a ke tsebe papa go ngwana o ne le kwano le setšhaba sa mo a dulang gona a se gale re fihlile thata moki go tla jwang gore ba no thoma ka go latofatša papa go ngwana go diragala eng a ke tsebe lene mengwage me kae le dula mo 3 years no 3 years moroka ke nagana gore enough gore motho a ka build a relationship le batho ke ntwe ke reng wa ipotšišo e le papa go bana ga a gona motho a leng gona ke mme and then taba ya ngwano a o kwe ke re malome ka kapa e ne dipotšišo tše dintšhi ka gare ka lebaka la gore ngwana sa mathomo o tšwele ka kamoreng ya gage a tsamaya a sa tepone a fihla ka lapeng la batho wena gore o ekwele video e re Tau ebile e re no ke nako a re tsamaya go ra re ngwano go ne motho a mo šomišang ene motho a šomišang ngwano e ka sebe motho o motee e ka sebe ngwano a nang noši ke bana ba bantšhi ba e leng gore go ra gore ba šomiša mohlomongwe le yena Tau owe ke ngwana wa lapeng le lengwe o ka se tsebe so ke se ke reng taba ge e le so se segolo ke gore na meloko e mebedi e reng setšhaba sa mo sona se reng
mošato wa mo wona o reng ka gore gone jwale ke a lekwa lenyaka dieta tša ngwana ba ka malapeng leo ba rong go swara diaparo tša ngwana ke re ngwana o tlile ga bo bona and then ba bone semaka ba re ile ga botse ba phethile taelo ba e phethileng le ge motswadi a ba se gona fela se be ba swantse ba se dire be ba santse ba tla ba tšee motswadi ya gage ba tswele ngwana ba ye go kwa taba ye le nnete ba boe ba bona gore ba dira bang cause gonjole ba swere diaparo tša ngwana ge re ka kry-a ile gore ngwano o a šomišiwa malome ka kapa and then ngwana a šomišiwang dieta tšela di berekilwe ka morago alright go ka go bala ngwana wa kry-a ile gore go ne le ngwana o mo maybe wa gona ka moo maybe o ba ile o tšea o mongwe ka moo ba ia pele then o ba swere diaparo tša gageo ene diaparo tšela potšišo kore go riwang ka tšona cause wo o tswile ga gabo a tsebe gore o tswile bjang o wetse ka mogare ga lapa le what if wo ba latile o mongwe ba sepela ba ia mo ba yang gona gape ge motho a swarega ka malome ka kapa ga ke mo tšeele diaparo ke tšea magato ke bitša ngakaka ka nyaka go tswa re ngakaka e mpotša goreng and then ka re na ke dire eng a mpotša re dira 1 2 3 4 and then batswadi ba ngwana bona santse ba ethwalele ba gabo mme ba e ka kula pellela ba e go dula fase le ba ka kula pellela go tloga mo ba tsamaya ba e go bona gore ba bereka jwang taba ya go swana le ya ngwano a se taba ye be santse e tlogelwe fela ke taba ye nke beng ile ya emelelwa ke mo ke re nna mošato o rileng malapa mabedi a feditše ka gore eng gobane re ka se fetse ka go ngallana ka taba ya go swana le Moroka ke boletše le wena msegare ka boa ka bolela le wena ke go botša gore ke founetše balli ba rena wa nkgopela gore ke founele ba lapa lela ke ba founetše and then ka ba netefaletša gore ga re mo moyeng ebile ka ba netefaletša gore ga go ne wa recordang o mongwe and then ba bile honest go nna ba re ga re lokologe and then ka ba kgopela gore ke kgopela gore ke tle moo ke tle ke bolele le lena face to face le bona gore ga ka swara founu re tle re boleleng ga botse le lokologeng ke a tswa bua nna ke a tswa ge ke fitla kua ba mme ntwe ba e sotšeng ka yena ba re approach ya gage ebile ye e sa amogelegeng mme ba re o ile ga a fihla tsona dipolelo tše tša gore di be di bolela ke batho fela ba re o swaregile wa loya kae mohlomong le yena o hlakahlakantšitše ke tšona mara ke sa thabela potšišo ya gago ye a e arabileng ka gore ga di a bolela ke ba ka mo lapeng le di boletše ke batho fela mme ba re ge a fihla mola o no fihlile a swara founu a bolela a founela kana le founetše o founetše mma gore papago o founetše bo papage a re ke na le bothata mo ba re ngwana wa loya and then batswadi ba gage ba tlile go ya ka family yela batho ba dutše fase be le dutše kae ka kua lapeng lela go ba ka ga gago be le dutše kae le ngwana a sanga ke ya gae batswadi ba ka ba rile ge ba fihla ke tšo ba tšea kua motsia ke ba iša mo go le ngwana ba no fihla ba tloga ra šalana ka morago raya mo go be go dutše batho ba bone and then ge ba fihla papa o lekile go boledišana le bona bomang yena mme o ka estrateng be ba dutše mo strateng mo geiting ya gage la tseba Moroka before kgaetšedi ka feleletša moke batho ba bapaletse ke go handlela taba ye ga botse professional batswadi ba mme ba dirile ga botse ba tloga ko ba dulang batla bona ngwana o kereilwe ka lapeng mara bona ba e boleletse gating gore tsileng ba le gane ditše le tsena be bona be ba dutše gating marebi ya gating marebi la ditulo gating ke bona re godijeng ba dutše gating re ka ditulo
and then le ile la ba kgopela gore a re tseneng ka gae re boledišaneng goba le boleletse gona mo gate papa o re le ga fihla a bolela le bona mme o la no thoma ka la gore video shi yona ngwana o dirile so papa a kgopela re dia boloi ga e gona be nka kgopela gore re jweng re ye re go gore o diragalang a re yena mama go ne putsišo mola putsišo e re e ka ba le kgopetse gore a re tseneng ka gae re lokišeng taba ye a se la kgopela alright le ka tswela pele sa mathomo a ke re ngwana ba re go ne molato ge ngwana go ne molato sa mathomo ge re fihla re a dumediša sa bobedi ra te tsebiša sa boraro ge ile re ka ntle ra kgopela go tsena ka gae gomme ge re fihla ka gae ra thoma go kwa gore na ba ga mammang ba senyeditše ba ga mammang ge ba etla kae then ba le bontšha video ye e leng gore ke ya ngwana then ka morago lena le ba ka mola la tšea diphetho tša gore go tloga mo le o bereka jwang ka taba ya ngwana o le mo kry-ile ka ga mme a kere le mo kry-ile ka ga mme a kere ge le mo kry-ya ga mme le mo kry-ile a le kae ka mo go mme ka ntlong goba ba dutse mo mohlareng a ba dutse ka ntle a sa le gare a sa ema go swana le video ke e boneng a ema be ba mmietse setulo dutse fase alright mara mampele man ge wena ke mang wa fitlileng a kry-a wa dutse setulo ke wena ke nna ge ke ya kua ga mme wa mokokotetseng ke mo gore ba mmeile fase setulo ka ga mmeo okay wena sesi o kompotse mo ga mme wa kere bohloweya a o robale le gona alright wena nako o tsena ga mme o tepone nako e bang ke timisa ke tepone a ke tlo kokotala ga mmeo be ke tepone nako then why go fihla ga mme o boletše maaka wa re bashimane ba le banyaka go nskepa gore ke bolele se gore ba nyaka go nskepa la mathomo ke ile ke re ntlogeleng ba fela ba sa ngoga ke re ke tlo thoma ke tlo tshela terata jwale ya go skepa e tswa kae o itšere kae ke nto e ntletse nako ke thomo tlela ke mogopolo emapele be ba go goga le letseleng ne ke ntse ke le gona ka mola ke re ke a ke iting ke re kotswa ke re kotswa bona ba mpusetsa kua ba nkreileng gona emapele ba ka molapele ba go kry-ile ka terateng nna ba nkera terateng ba go kry-ile kae mo barenteng and then bo ri yang mo varenteng ka nako ba go kry-ile ke sa polone ke darang mara o ka se re ba go kry-ile varenteng wa se gore varenteng bo dira eng bona ba re ba nkreile ke mo barenteng and then wena ke nyaka go tseba rona wena o ba bone ba go kry-a o le kae tše leng gore no bo sa di bone o se ka mpha tsona mphetse wena o di boneng tše leng gore di hlagile ka kula pellela wena o bone ba go kry-a o le kae a ba tlo nkera ba nkreile ke nako ke ya terateng ba tlo thoma ba ntšhela ka lotselene ba ntšhela ka tsone ke mo and then ge ba go tšhela wa ba o reng wena a ba ntšhela ke boletse ka re a re tsamaye nako ya tsamaye o reela mang mme owe goba bana bao ba ka moo a bane ke serele o ba e ratau bo bitša yena o ba reng ba go kwele mo o bolela o re mamang a re tsamaya and then ge le sepela why o le bantšha terata ne ba khile ne ba nloketse gate gore ke sekatswa gate o ile wa ya ke tlo trya gore ke tswe ke ge ba ngoga ba mpusetsa morago kwa ke tswang then ke ge ka bona gore ba tlo go batsa ka gobane batho ba ne ba tlile molane ba noomana ka bona gore ke tshile terata ke tšhabe mampele wa tseba moroka go gopola batho ba be ba tlile mola be ile ba ba kae ne le mme wa ka next to ya gage le o mongwe wa kwa godimonyana le ntate wa ile nga tsoša mamaka okay bo mme ba bararo ba be ba omanya ba go rela ba reng mme o retse mme wa ka mo ba nkreileng ka gona a re ngwane lo tsa a diriang go bontsha gore wa seleka okay and then bashimane ba keng se go tšhošitšeng se ba go rileng sona nna ke no ga nne gore ke barele ke re a keng gae bona ne ba ngoga ba mpusetsa morago
be ba go goga ba go busetša morago kae ka mo gare ga lapa la gabo bona and then terata ye ga o e tshela ba go tlogetše wa e tshela ba ntlogetše wa e tshela ke ga tlo khulula ke ite ba re ba ntšhela morago then ke ge o tsena ka mo gare ga lapa la mmeo Moroka. kore wena o thomile o te pona ge ba go tšhela ka diwašo okay ke ne potšišo she mama o tsene ka ga gago Isha microphone. dipolelo di re o bitswa ka mokgwa moloi wena bjale ka ge a tsene ka ga gago o ile wa tswa nyako tseba re nnete ngwane o lotse ba di bolelang ke tsona ra se tsona wena go ya ka wena go no ba o bona tiragalo e tiragetšeng e go botša gore go diragalang ka ngwano nna ke no bona ka re wa šomišiwa o ne o bona gore wa šomišiwa morago ga tiragalo a senke o bitša mama wa bitša le ngwano ka mo a tswang wa leka go ba bea fase wa le ka maagelwane wa leka go ba bontšha gore taba ye wa le ka baagelwana a re tsweng re yeng go nyaka go tseba gore go diragalang ao a senke ke babedi o a kwana le baka mo ngwana o a tswang ka gona re a kwana no dumedišana re a tlwaelana le a kwana a le kwane a re a tlwaelana nna a sekgale ke fitlhile mo o nne nako ka o fitlhile mola ne le 1 year o ne le ngwaga mara gabotse le no dumedišana le a kwana gabotse a re bie gabotse a le kwane gabotse ka mo ngwane ba mo kry-ileng a le ka gona nka no re a kwana mara re batho ba go etelana no feta dumelang go lokile a gona bothata fe ka mola gona o ba tlwaetse okay ngwana ka wena ga o bona dilo tše mo social media di go swere jwang yana ntshwara gabotse ka gore ke palela ko go ya sekolong o palliša ke eng go ya sekolong gabane video la ba itsereng ba itrendishitse motho mollo mongwe kore o no ba mpotšiša re ka mogo le go diregileng ene yang affecta ntwela o palela ko go ya sekolong video la ya go swara gabotse ge o e phetolela go bona o reng ne ke sa gane ba mpitsa moloi ne ke no wa ke gana gore why ba santse ba tse video aka ba itlatse le mo motseng o dumela ba go bitsa moloi a ke dumele mara e ba re ke moloi nka se gana ke re bang kry-ile ke le ka ga bona and kry lo tsoreng ne di sa re agale jwale ka go dialo ke rala gore na o gape polelo wa gago ka mogo e bjang o nyaka go dumela gore ba go bitse moloi yona ke dumela gore ba mpitse moloi so ka morago ga dilo tše ka moka di diragetseng o ile wa ya ka kua lapelelela wa go kgopela tshwarelo wa tsenke ke ya ge o lebeletše ba ka mola lapelelela ba lwa le bageno ka morago ga tiragalo goba batho ba modimo a go ne lentso le lebe le ba ileng ba le bolela ke tsebe ka gore e ke koleng ba re go na le ntato mongwe go tšhela metse ba fihle ba rela ntato le a tlo tšhela metse ba morela ba re yo nna ne re tlhatswetse mo tlhatswetse ke motho mosadi a ba re ngwana ba re mosadi ke ge ba tlo mo sharela video ela yaka ba mo tlhalosetša lo tse ne ke diria nka re ntatola o tlaetse ngwana gage ke tletse ngwana ga mošimenyana a botsa mogotse mongwe a kare o ne go diragalang ka kamogelo ka re ke bone video ya gage o la motlhalosetša morela re go diregile so o la ngwana la ka mola metsing a morela re mara nna ke no ga nne gore ae a gona gore kamogelo a ka ba loya ka ge o bitša leina la gago o re wena o kamogelo ga botse ko mpotse mo o bile le ngwana o ne mengwaga e mekae 16 mmago ngwana o ne bothata ngwano o ne bothata ene lena le batswadi le diagela ngwano taba ye ya ngwano e hloka gore o bitse ba ka gae e hloka gore le go kgopela tshwarelo mabapi le tabeng ya gore ngwana a tsene ka lapeng la bona and then le kgone go ba le kgatelo pele gobane go ntšwe le taba ye eme ene mme o ka ga tlile mo ba tlo ba re wena le yena le riallo tša go swana so a ke rate go bona baagelwane ba dula mo go tee ba elwa ba loša ke taba ye e leng gore no
re ka le ka re bone re ka šireletša ngwana jwang sa le monyane ngwana gore a ka tsena ka gare ga ditaba tša go swana le tše ngwana gage wa goreng ga go dila bona video ye mmage e le gong gore no o ka gare ga malapa a batho because nto e bang social media e kotsi kudu when coming to bana ba e leng gore sa le ba banyane ge ba etla go bona dilo tše e leng gore di a diragala mo godimo ga mma go bona because nto la e tlo tloga gong jwale bohloko bo a reng wa bokwa potšišo gore na monna gage o reng ka gore o ne le papa go ngwana gage o fela ya go robala ga bo papa go ngwana gage Moroka lapaleki le bile le phošo lebaka la gore ke re ba be le phošo le papa go ngwano ge tiragalo ye e diragala o be a se gona ba mo founetša tla gae ga a fitlha gae o bone ba boneng a bolela le ba bolelang o boetse morago ka kua lapeng la seng kae ya yena ke mmotšišitše ka re ntwe e dirang gore le kgono le o be o ne le nna ke le ka kapa mo mara o palle ke go ya ka kua lapeng lela mo ngwana gago a hweditšweng a le gona ke eng jwale ka motswadi gape kore ke nyaka gore re boleleng nneta kere lapa lekhi le diretse lapa le la molato ngwana wa bona o hweditšwe ka lapeng la batho ene approach ya bona ke sa bušeletša ba le ba re ga ya ba good ene ke nyaka go dumela ka baka la gore ga go ne mo ba ileng ba bolelang gore re ile ra kopana le batho ba le ra dula fase ra bolela ka taba ya ngwana ba be bano ba e bolela mo bathong ngwana mo gare ga mašata mowe go bolelwa o mongwe le mongwe a bolela sa se ratang e ka direga gore lapa lela gore le gane ka dieta ke ka mokgo ba e leng gore ba reacta ka gona ka moraga gore ba be le phošo godimo ga bona setšhaba se sa ka mo go dulang family tšeki ba na le WhatsApp group mo ba WhatsAppang gona ge ba nyaka go bolela dilo tša naga tše ba swantšeng ba thušane ka tšona le tše di ba tlabang ke kgopetše tata go ngwana ga a tloga mo ke be ke ne le yena la bobedi mo radiong ke mo kgopetše gore ka ge o tlile mo o re o nyaka go hlatswa leina la lapa la gago gore lapa la gago ga le loi batho ba se ba le lebella ka leihlo le lebe ke ntwe botse mara ke kgopela gore o ye ko groupung o botse badudi ba wena o phelang le bolela le bona gore o tšwele o nyakile thušo ka baka la gore le wena se ya go tlaba ebile o ile pitšentše kgolo o dirile jwalo mara a boa a bolla polelo ye nngwe ke ikwile polelo eno ba nkwišitše eske go botsa ke re be ke le ka mola a ke bolele ka taba tša mabarebare gore mang o ileng mang a sereng ke ikwile go swana le ge le video eo ke e kgopetše ka re ke kgopela le nthomeleng video eo tate o re jwale ka ge ke le monna le nna ke tla apara dieta ka ya banneng ene tabi ke tlo e fitliša kgole ge e ka ba go a kgonagala potšišo ke gore o tlo e fitliša kgole e le ge a nyakela ngwano thušo goba o tlo e fitliša kgole a elwa le ba la phošana le bona ka noga ye e phelang na then that is why bale ba swere dieta tša ngwano ba gana ka tšona ene ke nagana gore ba ganne ka tšona even le papa before a fitla because maybe approach ya mama a ya tsamaya gabotse approach ya batswadi ba mme a ya tsamaya gabotse ke batho ba bagolo batho ba leng ke be ba ile ge ba fitla gona mo mphakathi mowe ba beng ba dutse ditulo ko tseleng nke ba kgopetse batho ba le ba re kgopela re tseneng ka mogae ka mo re beng le poledišano and then nke be ba re botsa gore re ba kgopetse ba ganne jwale a ba kgopela go ra gore le bona ba no bonele gore ke ga botse gore ba bolelle mo tseleng
a ke letseneng ganong papa o re le ga fihla o dumedišitše a be a kgopela tshwarelo a re go kgopela tshwarelo a ba kgopela re a re tšweng ka difata boloi a bo gona mme ola a re aowa nna ke tlo lata wa gešo e leng malome wa lapa le a tla tšwe ka difata le nna papa re ge le nna e re ke tšwe le ngwana ka difata ke kgopela dieta mme ola re dieta nka se lefe mapele Moroka dilo tšeo ka moka ga tšona di bolelelwa kae ka ge ke tlhalositše mme ola bja šetša a sa ne le setšhaba be go šetše go le yena le bana ba gage le magelano wa gage o moteng nna be ke tsamaye le batswadi ba ka le yena ngwano le yena mme mama papa ge a fihla dilo tšeo o bolelang gore o be a di bolela ba di bolela ba be ba le kae strateng ka ga mmegola goba ko kae ke hlalositše ka bolela kare bomme ba le ba ile go tloga mo ba tlogang ba dula mohlareng go lebana le motse wa gage ba bea ditulo le ge re fihla ba ramogeletše gona mmowe mara nna poente ya ka still ke re ke sa sola papa gore papa nkebe a rwele dieta a ya ka lapeng le la ba kry-ileng ngwano a fihla ya ba monna ya ba papa ngwano a bolela le batho ba le a ba kgopelela tshwarelo and then ba Moroka papa o founetšwe a le mmerekong o tlile mmerekong go tla go solve the problem le family ena mara o paletše ko go ya ka mola lapeng leno then e bolela eng wa tseba malome ka kapa e ntšha phošo tše dintšhinyana e bolela eng Moroka e ba bošaedi wa tseba ke nyaka go kwešiša ntong ke papa wa gago ke papa wa ka goba ke mogala wa gago a boletšeng gore boloi ya bogona ke papa wa ka papa wa gago ga a bolela gore boloi a bogona ke mang a rileng boloi bogona yena o bja ekwa se be se bolela ke setšhaba ka gore ge ke bolela le yena ka founu a ke kwa le re setšhaba be šetše se se gona ge ke mohlalosetša le mmeo nna ge ke mohlalosetša ke bolelana ka founu a sa le gae ke moditše ka rawa motho a nkokotetšeng ke ko founne ke sa ya go ngwana ka re ba re ngwana o swaregile ee okay ke nyaka go sa ya setšhabeng ke nyaka go tseba re papa o rile ga a fihla a ke re batho ba ya ka gore na go o fihla go bona a na wena o fihla o reng papa o fihlile a dumediša go dumedišeng ga gage a kgopelana le bona a be a boa kgopela tshwarelo ee okay putsišwa ka šiona mama lentso la gore papa a šala re boloi ya bogona e ba a šetše a phekotše neng a bone gore boloi ya bogona ya gore boloi ya bogona o be a re ka gae bona ka ga gešo boloi bona a re botsebe mara ngwano se se diragala mo videong sa re tlaba a re tšweng le yena ka difata le lena aga wa bona gona mo go boloi ya bogona ke ntongwe e tlo kgopišang batho gobane re swere ngwana shu o dia dilo tše di sa kgonagaleng ge batswadi ba fihla ba no thoma ka re boloi ya bogona a re re jwalo e bana batswadi nna re ya makala ka se ngwana se riaga a re tšweng re yeng go kwa gore felo fa go diragala eng a gone wa tsebang gore boloi bogona goba ga bogona le ya go ahlola ke moruti goba ngaka goba moporofeta o a tlabeng a le botša gore mo go ne boloi goba boloi ga bogona that's why batho ba le ba ka mola gore ba se ba sepela le lena ka lebaka la re be go se ne dipoledišano tša gabotse gobane le fihlile ka go ba botša gore boloi ya bogona so gore re se bona ba se bonang a se selo wa ikwešiša ge re bolela so ba re thieleditše nto e hlokagalang mamaši le hloka go ya ka lapeng lela batho ba gešo re ya le kgopela a re tšweng ka difata gobane nto e leng gore e aparetše ngwanong ge e le gore go ne le motho a šomišang bana ba le ge e ka se be o motee wa gabo lena nna maphelo a bana ba e leng gore ke ya bale ba mola gausu bona tšhireletšo ya bona e kae wa ikwešiša mama mogalabi wa gago yena o fihlile ke motho wa go bereka go swana le rena o fihlile a riang aowa yena o ne o fihla tšea ngwana gage batswa ke se botse seo gore motswadi a ka se ria a ke kwešiša ke nto botse gore bjale ka motswadi ge ngwana a rile phošo ka lapeng la batho a kry-agetše nna bjale ka motswadi ke no fihla ke tšee ngwanaka ke tsamaye ntle le go bolela le ka moo e leng gore ngwana go bile le phošo ka gona family e Moroka dilo di diregile
ene bošaedi ba bona fela ebile go se tsamaiše dilong accordingly ge bana ba lwele ba go batšane re feleletša re ba malapa a mabedi re dula fase then re kry-a tharollo and then gone jwale family eki e ka se punish ba le go ba le ba punisha baki ka dipolelo tše di bolelang ke batho ke theresho ga go ne mo ke kwang mme a re moagišane wa ka o ile ngwana ka walwa ya go ba papa go bana ba ka ke ena a berekišang ngwanoke ke dipolelo tše di beng di bolela ke batho. that's why we kwa ke gatelela go ba botšiša gore na ka molalapelelela polelo ye ba e bolelang ba rileng ka polelo ye mpe ge ba le hlalosetša o ka re ga go ne mo go mpe mo ba go boletšeng ke bona mogedi o mongwe ka mola gore le kgolle gona o ka re ga lefega lenyaka go tšea lehlakore tshepi a go jalo ntwe re nyakang go ikwešiša ke gore re kwešiše gore taba e sepela jwang ga re gate a gona lapa le re le gatelelang phošo ya ka lapeng le lela ka mola ke gore ba sware dieta tša ngwana wa motho le ge motho a ka swarega ga gago se ka tšea diaparo tša gage tšea se e leng sa gage o mofe and then lena le lebaka gae le agile mo go tee be le swanetše gore lena papa ke monna lapa ba santša re ga fihla a ye ka kua a sepela le maloloko a gabo ba ye go fihla ba re batho ba gešo re tsenetše ke bothata dillo šedi tšona ngwana le rurileng a wa ngwana ga go moagelwane gape nna re maketse o tsene ka mo gae re kry-ile a ria sa gore le sa gore le sa gore wo makhimara ge go le so nna batho ba modimo wa ke tsebe selo banna mo gongwe le lena ge le ka tswa le nna le ka nthuša a re tsweng re boneng gore re ka dira eng seng gore bua le ka papa ke tle ke tšee ngwana ke tsamaye gomme mama a kgonne o bitša ba gabo ba ya ka kua nna bua le ka motswadi ebile ke leng ngaka ke palle ko go ya ka kua go ya go phopota wa e bona mara phoso mama ke swantšha mmo go ba ga o e bone o bona o ka re ke ya gatelela ke rela re wa e bona gore ke phoso a ke re phoso ge e riagetše re a e bona ra e lokiša a ye gore motho ge re re ke phoso re ra gore ke yena a romileng ngwano re no rela gore bošaedi bo riagetše ka emo wa e kwa ke re moagelwane jwale ka batho ba bagolo a ke re ge ngwana a re ile phoso jwale ka motswadi santše motswadi a imo ngwana a re ile go phoso gona a ye go kwa gore tshepedišo e bile jwang diaparo nna ke re ba ka lapelelela ga ba di tšee ba lefe tšona onkwa diaparo nna ke re ga ba di tšee ba lefe tšona so ke duma gore nke re bolele le papa re kwa gore papa yena o tšere magato a mafe gobane wena o tšere magato a mabotse o biditše ba geno papa le yena ba santše a bitše ba gabo and then ba tle ba lokiše taba e so batswadi ba gago ba lekile go tla go lokiša taba e and nna se ke se lebogang mphakati ga wa betha ngwana ba ka lapelelela ga ba betha ngwana so bothata ke gore ba swere diaparo tša ngwana lena so ke kwa malome ka kapa mola bolela gore go ne VN e bolelang gore no papa o re nna ke tlo ya maema a ke tsore wa itseba taba eo wena mama na wa itseba a ke re ge taba e le so re ka se re tlo ya maema ke tse ga re ya maemela batho ba ka mola re ba ya maemela gore go riagale eng wa e bona phošong ya bobedi o rikae wa e re santše re ba ya maemele mola go ne le phošo wa ikwešiša ngwana ke ngwana o a lekega kudu ebile ga a se ne tšhireletšo go etša ka mogolo bolela le re bana ba anke le ba šireletša so nna se ke lemošang setšhaba sa mo ngwane wa tswang ke gore ge e le gore ngwane wa šomišiwa nna ke bana ba bakae ba tlo šomišiwang kowe wa ikwešiša mama so a sebe ya senyega taba ya lena se se leng social media se a boa se a lokišega wa ikwešiša papa sho ya o ka tsena le yena ntate re ya le dumediša bile re ya le amogela lenanego la pitšeng tša kgolo motse community radio kakapa radio le professor Mremifa le gona le gona mongaka a re gona re ne le balapa la lena ka fa
mabapi le taba yela ya maloba ya ngwana wa lena wa go hwetšwa ka baagišaneng. Potšišo mo ye e lego gona ke tše pedi, mohlomongwe ge e ka ba gone le tše lenyakang go di eda letlano di eda ka go hlalosa. Potšišo ye e leng gona ke gore tate o ile ge a fihla gae a kgona go ya ka motseng o la go ya go berišana le balapa le la gabotse. Number 2, tate o dirile eng ka seemo sa ngwana wo ka moraga gore a hwetšwe ka kua lapeng la batho. Number 3, jwale ka ge lapa la tate le tlile mo pitšeng tše kgolo le kgono ba hloka thušo ya mohuta mang? Kapa nnete ko gore e je go fitlha a senke ka ya mola go lapalela e leng gore nna lona re sedile ga pana ka taba ya ngwana o e sa rile ke ditega mo tabeng ka gore e je ka re ke kwa kutisa ka mo gae ba ntlhalosetša seemo ka hwetša gore seemo se ba se bolela a se ntumelele gore nka ya mo bathong ba wena. O ya ke ntho e jego ya ntshenya mogopolong ka kudu ka gore batho ba ke makhelwana a ka e bego ke mo tshepile ke ke phelago le yena le bana ba ka ba ga le bana ba gago ba phela ka moka le nna ge ke le gae ke kgone gore ke gatlana le yena re eme re sware ditaba jalo ntse e dirile je go makwa ka tšatši la morena ke kule e sa nkgahle ka mokgola go ya ka gona ka re o itse go hwetša ngwana a re ya magape e leng goba ne ba sa tshwanelo ka dira ena e ngwana e le wa makhelwana o motsela a wa tsanle o mosware bokgobotso ka reng a se ngwana o motsela gona ka mathomo ngwana o la ka malapeng o kokotile a re mamampulele ka re mamampulele ba e jwa ba o ka ba banya go bona re ke mang a re mamampulele ba go tsene ngwana ba mo tsebang nka ba itse ba mo thusa ba nyake thuso ya ga gore ke ya mohuta mo a re mamampulele go pala mpulele wa bona jala senke ba e ba le thuso ya ngwane e lane ba itse ba le ntwa mo ngwaneng eo ka re ba itse ba bitsa setšhaba se le bane ke sa ka ntle sa ka se butsa sa kgeregala mo ka lebele o tlo bona gore ngwana hloka mo swarebile ke moloi o ne baneng ka ba a nyakile le go ba tšea go ba ditse bana nako ene mola go ska ba ba gausi ba go tla ka pele gomme taba di direga ka ga makhelwana jale ke direga kwa e tshwere kudu mo moyeng go le gone le ge ke nagana a ke ikwešiše gore tabe ga botse itirele taba mannete mola ke hwetse le sa le senokeng ka mokgoo go fitlhe ba ke sa kgola gore e dirile ke yana makhelwana a ka taba mokgoo ka mokgwa e go ke motshepa ka gona ya go tla go thuša ngwana go monyakisa ka kapa go tlile tate mogolo a ngwana ke yena ba go motea ba sepela le yena ka re ba ile plekeng tse tharo ba ke go ja nnete ya gore ngwana go sepela ntwa mohuta mang ka yena ntane ba kgalosetse jalo nna ka ge ke le motho e le bana ke a thasa ke ngakeng ya e nngwe ya borena gona mo gae ke dira se ja ke tšhaba gore nka ema ka sepela le ngwana ene ka la ke ya ka ke thasa ngwana ke ibere ke nteng ke beretseng mara ka re se se go se le nka thukotsela nka sa ka go ja ka go ya gausi ka re o se go nkitse mantšu a le bana a loka gore go ra gore nna ka re ke a thasa sa ngwane e bolong wa e bona o dintse go ra re ngaka ka ithuta bolong ke nthatse a ithuta ditao polelo ye ya gore jwale ka ge le thwasa le rutile ngwana boloi le tlhaloseditšwe goba le kwele ka ditsebe tša lena ke kwele ka ditsebe go tša mohumagadi ke sebe go ba botša bona mo o mohumagadi ke ena le tlhaloseditšeng gore ebile papa ba re so la tshepa se se bolelang ke mohumagadi la sereng ke re ka mola ro kwa gore ka nnete le bona ba re ke ruta ngwana boloi go ba jwang
ntate ka kapa ga o sa fiša o ka se ka pele ga se go mula ka se se go thuma o tshwanetse go fone pele o fole moyeng ke ntho e keng wa bona nna ke ile groupung ya WhatsApp maloba ke nyaka go bitša setšhaba gore nke ke nyaka gatlhane le sona ka maano re bone dijane kgone o tseba re ke bomamong ka go bankela ka mola ba bodiša ba e beng go ba le gona ba bonang gore ba ka ba kgona go mokgona go mathelwane ba lebaka a re nna e ke se gaufi ya wa e bona ke thabile gore ge nka re ke agate ne ke gape ja ke tse ding gape ke teba ke teketse ka noši ka se gagoši ge monna o bile molato gore ma banna ba gabo ka mo molato o rileng ba ba mo phophothela jwale lena le ke mo bagale jwale ke ketse ba kgopela mo WhatsApp-ong nyakere ka tlhana le bona ba gore ya mo ga godimo ba ba mphutela gore monna thoya rena re tloinula ngwana ka bebe go fiša o ene se se leng gona bjalo rena a re sa le gona wene taba gago wa itšea o iša mošate gore o iša police station o ya kae ke tša gago tseo jala ke nako e nna ke thoma ke rwala marapo a ka kere a ke ise moyeng pele setšhaba se ekwe gore ga botse go diregileng ya re setšhaba se kwele sello saka ba sa amogetse gore ba sa se amogela a ke nne le bothata ka sona mara nna lelo sa ka se ke se tseba a ke se leke ebile a ke ne ngwana a se lekago ene nka toka ka ruta ngwana lo tsa go tswa phako ngwana ka molalapeng lela ba re o gašitše ka matswai o gašitše ka meloba o gašitše ka metsi o tšetše dieta gomme ngwana elo wa 16 years a phelang le bana ba gagwe ba motletse go ba motseba ka moka ka molapeng ka go ba edile ntwa mogotola ke setlhogo popelong ya ka ge ke nagana gore ngwana ka o dirileng sekwapelo wa ka e rothamaga jala ka motswadi go le motswadi go ja ngwana o motseba ka wa re o swaregile o tlile moswara botse ngwana matlhelwane wa mothabota wa nyako tswa re batswadi ba gagwe ga mokgwetsi a le so bona ke tlo bolela bjang le bona ile ke bitsa setšhaba ke re tla le boneng no ya jwale tata go rena le gabotse lena le be le duma o ka re go ka diragala eng tabeng ya tšwelo pele magareng ga lena le ba bolapa la baagišane kakapa taba ya tšwelepele nka go ja maaka ka gore taba ya tšwelepele e beng ya ka nna lelapa rutse fase re bontšhana mare ge ke le wane ke tlo dikela tshepo ke tlilo mpalega ke nyaka lapa o le ko rena rona lene mo kae ke mokana kgone o tsware ge e ka belele ka mokgola le nnele ke tseba gore lelapa go reka kua re kgone bontšha gore tengwana le pitiano gape nna lelapa re kwane ke e fedile a re ntse gore o dibišanong entane ba bangwe ba tla galomo ba ba magalomo nka se ba se bone ka re go dirile phofu ya moroka a šidi o mongaka ntate moremiši wena o na le diputšo tše pedi tše tharo kgoši yaka thobela tate mogolo le kae ai ke rena ba tate mogolo moagwa a sebe go a senyega selo a go nto e senyegileng dilo tše ka moka di tlo loka fela di no nyaka go lokišwa ka lebaka la gore o sala ka gare ga thwaso a re kgopele ba ka gae ba re ele ka molalapeng le la re ye go kgopela tshwarelo ya bobedi re yeng go nyaka go tseba gore ga botse ngwane o berekiša ke mang ya boraro taba jwale ka baagelwane le swanetše le kwane ka lebaka la gore ge o le ngaka so o bua o bereke ka setšhaba ene setšhaba sa mathomo ke batho ba o dulang kgausi le bona taba e ka mokgwa e bileng ka gona
e no ba e phoshagetše ka lebaka la gore a sanka ya dulela fase ya ba le dipoledišano ka gare. Taba ya gore ge ngwana a le ka lapeng la motho a gašo ka dihlare ke bošaedi. Taba ya gore ge ngwana a le ka lapeng la motho a tšeelwe diaparo ke bošaedi. Taba ya gore le wena tate mogolo o diege go ya ka kua lapeng lela wa go kgopela tshwarelo le baagelwane ba gago bao ba tshepileng ka lebaka la go tšea ke pelo le yona ke bošaedi. Nto e leng gore ya nyakega mo ke gore go nyakega nto e leng kwano. Ngwana e sa le monnyane ena ka spalle go tsena sekolo ka lebaka la taba ye e mo diragetšeng. Nto ke nyakang go lelemoša ke gore moloi o tsena lapeng lefe kapa lefe leo e lego gore ngwana ga ane tšhireletšo. Ngwana ba kgona go mo tšea ba mo diriše dilo tše e leng gore ga di gabotse re ka se re ge ngwana a dira dilo tše di seng gabotse ra napa ra thoma ra sola batswadi. Se nna nka le solang ka sona bua le ka ge le le batswadi ke gore le tše re nako go šireletša ngwana. Jwale se ke se kgopelang ke gore a re kreye maloloko a gabo rena ba go felegetše e le wena le mme le ye ka kua le ye go kgopela batho ba le tshwarelo ba le fe dieta and then go be le moya o mo botse wa lerato gare ga lena le kgone go ba le bophelo bo bokaone ka gore ntwa ya lena ka mokgwa e leng ka gona e tlo gola go ya pele. Re ka tšea taba e ra iša mošate re tla ba mošate se e leng gore re ka se kgopela maele go mošate ke ge lena jwale ka baagelwane le tšwele le kreile gore no ngwana o mo gongwe o berekiša ko o mongwe wa motho e ka ba gausi le mo le dulang go ba kae and then ke mo e leng gore le tlo kreya gore wa le taba e tla nyaka mošate gore ka rena wa rena ngwana ra mo šireletša ge e le ba bangwe bona bana nna maphelo a bona a ya go ba kae. Jwale se ke se kgopelang ke gore rwalang dieta le seke la re ka kua lapellela ba ka le ria se sengwe se sempe le yeng go dula fase le boledišane le bona jwale ka baagelwane ka mokgwa le ratanang ka gona and then le lokišeng ditaba ngwana o bophelo ba gage boloke bo be gabotse. Jwale potšišwa ka šiona tate mogolo gore ngwana o ka morago ga tiragalo ela le šetše le ile la mo ema emiša wena le mama akere. Ba lehlakore la gabo mmage ba ka ga geno le ba boditše dipoelo tše e leng gore ba le ba gabo mme ba gabo ngwana mogolo ba ile ge ba tšwele ba ba fa tšona le ditše wa bua wa di fa maloloko a geno. Ya go se maloko a ka ke no bola lona ka founu ka re ke gole nna dula Jenfest. O dula Jenfest? Ne ke ra ke la affecting ya ka mo ya tswa ga lo le ke la ka tswa. Okay. Tiragalo e diragetše kae mama nageng efe? Bona mo ka mo moraga radio ka ke Kgobokwane ka mo ke Valkral. Ke Valkral. Okay. Go ya ka nna tate mogolo nna ke e bona jwalo and then e nyaka go dulela fase le meloko e mebedi re lokišeng taba ya ngwana o a se ka kry-a sepela ka go tšhaba ngwana a se ka kry-a a boifa ga a tsamaya and then taba ya ngwana ge le ka seša le morago a ke re le ya mo kwa gore o re a ke tsebe se se ntsošitšeng so ge re ka se tlhokomele ngwana ge sela ge se ka boa ya ka lapeng la o mongwe motho wa e bona gore e tlo ba bothata. Ke a leboga o ka re nna le tate re boletše ya maybe tate go ne le sa nyakang go se fetiša kapa go se botšiša kapa go se bolela le ka no mo fa sebakanyana ge e ka ba se gona. Ya le ka botšiša mo le hlokang go botšiša tate. Tate ngaka moreni Thobela nna wala ka nna e be ke itse a kwela ke ngwana wa tafeta ke tlo dintšhitše ntula gore ya yo ba gase ke ngwana le motswadi a šetse mo gore ba ka nne ba tšwa le bona ba ena ema le ena ba bona gore na go diregileng o e fa ba setšhaba ke e fa ba setšhaba jalo ga setšhaba
yona le ke re go ba tsa bantsoto a rena ka re tabe re itega go roga kenkare zanka re ke re fuši re šaešeditše malapa mabedi a wa ke wa ja ke mo le nna ka go thoma yankentša sego gore ya ba seo se ba sego gore nna a tlologo gore jalo ba ile gola ka eng mara ka e phamatla ka re ka kua ke le ngaka moremi ka kua tseko jana ka ke bola le gona bja ngaka moremi ke batho ba gona ka lefase Tobela se se maka fa tloja setšhaba gore ga o tsemola go direrileng go kgonega yona ga ene molato mabapi le tabeng ya gore re tle re lebelele gore na ngwana o go riagetšeng mara a ke re go nyaka le ba ka kua lapeng lela ba le gona le lena le boletše le bona go ne le go lokologa magareng ga lena le bona and then re tle re nyake go tseba gore na taba ye gore e tle šale e diragala go tlile jwang ka gore go ntse le ngwana o palela ko go a sekolong ke nto e nkušang bohloko ngwana santse a kry-e di-psychology di-social worker ba kgone go ka mo thuša ka mokgwa ba ka kgonang ka gona gore ngwana a tla feleletše dilo tša gage di loka gobane nnete ke gore taba ye re ka etšea gannyane mara ke tabe ngwe e kgolo kudu ka lebaka la gore ge e šetse e ketima social media so o tla palela le ko go tsamaya mo strateng ke tabe kgolo ka gore nna ke itse ka fetša ke re ge dutse ka e lebelela ka re maratabe ka fitše ka ya ka e fa tate ngaka mogopodi ka kua ga dijane lwanka setšhaba ba bomatšetše mantšetše mantsi a gore gore a re ke a seleka gore a re le ngaka ka e seleka le nnentša go seleka ke ya ngwanela ke re ke moa keng yaka gore a re ba ile lorutia ditlhare ka kua la bodia ngwana la gaga ke mpetitše ka fetša ke no ya gata kere ba go ngaka ke tlhaga ka morago go motlhalosia se nna ke se gatile ka ka nne a gautsi le nnane ka re batho mopharakatse ba tsetse go di bona re di tswelela thabisile ka go tswana le tsona ke no taba ge e le sopa ke nto ke le botjang ke re bjale ka mangaka re swanetše gore e dulelwe fase e bolelwe e nyakišišwe ya e nyakišišwe and then re boneng gore re ka dira jwang ka lebaka la gore re ka se lebelele bophelo ba ngwana bo senyega soke bo magelwane ga ba buše dipelo mara fela le lena pa tšeang dipaki le yeng ka kua lapeng lela le ye go bolela le bona re yeng go bona gore na go diragetšeng ka ngwano ka re ge ngwana a šitša a wetše ke mathata so o hloka ba bagolo ba ba ka mo thušang ya o hloka kudu ba bagolo ba e leng gore ba ka mo thuša ene re ka se lebelele ba gabo mogolo fela go ntloga go nyakega ba ba ka mo gae ke a leboga maele a gago ke tate ka kapa ke le lebogile ditshileng ka boroko a le ya magareng a lena lekgolo bošego kura lekgolo thank you nke re kwa ba theeletše bona gore malome ka kapa ba ka reng re a leboga moroka re a leboga tloutša baroka re a leboga tate ka fale metsotso ke lesomehlano fela go itšwela go ere ya lesomete 15 minutes after the hour 11 o'clock nomoro tša rena tša mogala ke 013-110-0406 le 013-110-0407 whatsapp line ya rena ke 0648582771 nomoro ya mogala ke a e bušeletša ke 013-110-0406 013-110-0407 moroka batho e re ke no re lapa le lebile le mahlatse lebaka la gore ke lebile le mahlatse moroka ko gore malapa a mantši a senyeditšwe ke setšhaba ka morago ga ditiro tša go swana le checking ke nagana gore o mongwe a ka dumelana le nna ge ke re go ne le malapa a tšhumetšweng go ne le malapa a senyeditšweng thoto ka morago ga go kry-a ditiro tša go swana le checking ke nagana gore
e bile le control ene re a ile bogataba ye gore e bile le control ngwana ga a kwešwa bohloko lapa la mme le sale ka mokgo yena a le tsebang ka gona le thotho tša gage di sa feleletše e re ke tope motheeletši mo MCRS o mo moyeng dumela thobela ore ngwana tate Mr Mahlakola re gona rra lena wa rra tse le tsoina me a re go leboge a ke tomishe prof ka mo le bali thobela le kae prof re gona le kae motswadi aka a ke dile ga botse re gone o di shwashwata thobela aha aga ntse ke prof le kakapa moshate polelo re dikwe go ka tlhaloganyo aka ka mo go ke koleng dipolelo ka gona ngwana o wa šomišwa ene a šomišwago selaetša ga botse gore o šomišwa ke batho ba strata ga se batho ba ka gae and then usually ke nnete approach ya setswadi yona ga ya ba gabotse go ba lapa le ngwana a swaregile go ka go lona mara potšišo ke gore a na be batho ba dumella na ka gore be ba šetse ba tšere ditulo ba di beile kua strateng se se itaetše ga botse gore le bona ba ka lapeng leo be ba sa ba nyake gore ba kene ka gae ka gore nkebe le bone ge ba bona ba sa bolele taba ya gore a re tseneng ka ya ba bona ba reng okay a re tseneng ka ga re bolele makape ka kapa nka re ke tla gone ka kra o šetse o mpeetse studio strateng gore ra o nyake ka lapeng la gago ba e kušwa gore ke and nte nngwe ke lekang go e bontšha mo le boletse polelo e botse mo la re go be jwang gore ngwana o mohlomong ebile o ba tlo o tšea o mongwe wa lapa leo ka moo ba tswela pele ka leeto ba ya go phetha se ba se phethago mo ba tlabe ba romile gona polelo ke nekang go e tšweletša mo ke gore ba lapa leo ngwana o a swaregileng ka gona ba seke ba napile ba tšea dipelo ba di iša kgolo kry-ile gore le di-temperature di ba high gomme ba sa hlela lapa leo re tla re tšatši le leng go ba beke e tlang ngwana bona o tewa ka moo le ena a go swarega pele ba tla ke ba reng jwale batho bao ke baagišane bona eno ba taba gore ba dule fatshe ba e boledišane and then ge go iwa ngakeng ba leka moko o mongwe a se ka kua o mongwe a kua ke phosile ya gagwe eo swantse ba sepeletsela ka iteo ka gore ba ne bothata jo boteo a ke tloa lo le bona bešo Mahlakola o kgwarentše mona ke go topile ka gore yalo ke re di a mona maru a di tloge di lebe bopedi mongaka agankeke a re a lebogahle re thabile kuno bodišana le wena MCRS mo moyeng dumela 07 thobela ka kapale ka ena a re gona rra lena wa rra o bla le mo ba experience ka mo mabose le tamakoge ke a go amogela hle monna ga go bothata ga se ya butšwa ngwaneso man wa bona ngwana wa la ka mogogole ka gona ntate mogolo nke go toga mathomo ngwana ka nke le fela dira ka mogo ka kapa a re go kwata ba ke di tloga fase ke a di bona ka mahlo o tshwanetse a ka bua ga mathe a phophote ngwaneso warra o kgaogile 0648 ka kapa we 013110 0407 MCRS mo mo idumela MCRS ka kapa kunjani isikhona Mahlangu kunjani no professor ngapha hlangu professor umntwana loyo umnyaka ke 17 years angithi ya umntwana loyo under 8 then abantu bayaphatha ngithi ya then professor abantu abomdelo bangene labo uyobahelebha ya muting bafikele ya umdelo ubangena kusesekuseni ya then umntwana lo ahelebheke nawo bahelebheke abantu babeka into zabo bakhambe bastreba ngento zabo la then umdelo ubangene uyobahelebha bazokhona nguwe nongizoyenza kanjalo baba Mahlangu ngiyathokoza professor kakapa kelebo sithokozile Mahlangu 013110 MCRS mo mo indumela
My 2 yogis. My yoki. Yeah. Uim. Yeah, I re-advise ka tsela yeah. Ke thabela phetho se le steering sa hore mayoki a tla mo thuše. Yeah. And then ke thabela taba ya hore o rile statement sa o rile rena mangaka re tla dula fase re lebelle gore o diregile. And then a bolela gape le taba ya di-social worker le ba ba dikgopolo. Yona ya nleader gore ke be le kgopolo tše pedi. Ke gore a ke gane ka dumela gore e ka ba ngwana a šomišwa and then batswadi ba se aware. And then ya bobedi ya di-social worker ya kwa mogopolong o thuša mogopolo ka tlelwa le ka taba ela ya bolwetse bela ba reng ke insomnia. Ke sa tse gore le ile la tsena ka gare yona gore taba ye e a thoma mo diragalela o no tsoga se gore o diregile jwang. A ke re go na le bolwetse bo bongwe o khumane motho a no tsoga a sepela a tshwere ke boroko. Bjale ye le bolela ya lefapeng la di-social worker le yona ke opela matsogo le ba ba dikgopolo le yona ye ya mangaka ke opela matsogo gore a ba thuše ngwano ka nnete mayoki social media ya destroy. Ngwano future ya hae e ka nama ya ba doomed ka baka la gore ke nnete le generation ye tlang ye sa golang ba tlo ikhumana picture ya mofutong ngwano a tlo itsina ka bophelo and then o tlo felletša e le gore o tšea diphetho tše seng tšona. So le gore ngwana o re theleditše ra o thekga ngwanaka o sa le ngwana o monnyane o e leng gore o no kopana le ba dipelo tše dimpe o ba o na le bolwetse bo bo itseng. So amogela o tsebe gore thuše yona o tlo ikgwetša and then o tla rapelelwa o tla folwa ka ditsela tše ka moka. Ke a leboga bo mayoki le be le boroko bo botse. Re lebogile mayoki hle 0131100406 MSRS mo moyeng dumela. MSRS ke a feta ka fa MSRS mo moyeng dumela hle. Thobela re a leboga. Awa sa dubediša ka titšentše kgolo re le kwele maduma a fitlhile mmagorena le ntate moremo re a mo dumediša. Thobela re ra wa thuše bana bawe bana ba tlaišega mo lefaseng. Awa re batswadi re dula le ditlogolo dilo tše re di bonang o kwa no kwa ngwana a bolela dilo tše dintše o sa di kwešišeng o santse o no ema. Awa ntate moremi thuša batho bawe. Thobela ke tlo ria bua lo mama. Aga ba leboga. Thank you. Re a leboga 0131100407 0131100407 MSRS se moyeni yechi. Sanibonani. Yebo. Ninjani? Sikona kunjani? Babumjalo chisa lapho. Siyathokoza mama ninjani? Ngikhona. Babumjamelana umntwana lonke inyawo. Wami njengomntwana loyo. No ngiyafisa ukuza kwakho ngabe ngizophumelela ngizokufika lapho kwakho. Umntwana mule unethi njalo. Ngoba uyafuna ukuphuma igwayi uthatha njengomntwana loyo. Umntwana wakho ufana nalo. Yakumbetha sengiyekelile. Wathi profit ofile sathi ngasambethi sengimqala. Bawumremu ngiyakhamba angahlali. No ngiyeli film ukuthi ngifilime ngikhambe umntwana loyo. Akunaphisi ngoba imhebo umntwana lo khulu. Nani uzokufuna lapho ngoba undizela amanamba akho la slow. Yiwaba bezokufika lapho. Mina ngifethela kahle Mr. Rose. Mara ngisembere khona khroba sakhe. Imhebe ngikhulu ba umrego khulu. Angazi ngingakuthokoza ngani. Ngilandela newami unjalo. No sizokwenza kanjalo mama ngizonibizela amanamba mangiphuma ngisho. Slow uthatha phuma ngebreak. Ya ngizwabiza slow kakhulu. Okay baba umrego kakhulu angasebenza lo nani ngiyeza lapho.
Siyathokoza. Siyathokoza gogo, siyathokoza hle. Msereso mumoya indumela. Okay. Hello? Kaka. Yebo. Ngwano nna be ke kgopela nna gore. Gore leina la ngwano le hlatsega ga botse mo tšhaba sa moo. Tshwanetse re se tsebe gore ngwano mohlomong ba sena molato ka morago gore tate Moremi a lebelle a bone gore go diragadiwang. O ka re ba ka ba gona ba te buele gore ne go sena so se ba ka ba sena ganne gore ngwano se dirile ka gore batho ba dirishwa. Ke lo gopela ka mogolo fela gore ne a no ba le thusa mohuto gore ngwana o kgone gore ga se dira le mo serateng a se ka ba le boinyatso a bile boitshepo le sekolong wa se ka kry-a le gore ba manebella ka mogolo bana gao ke a leboga. Re a leboga. A ke tsebe Moroka o ka re bonya ka go fetiša se sengwenyana. A tsa re be ke nyaka go botsiša gore ke mang a postileng video ya ngwano mo social media? Gona ka mola lelapeng le la ke bona ba tšereng video yewe ga ke tsebe gore ngwana ka mola o e sendetse mang o mong a e sendela mang go fitlhelela ebile e tlala mo nageng ene ke kgopetša ge ke tlogana le bona kare video ke a e kgopela ke empe ke kgopela re feleleng mo go lena kane impact e tlo e dirang bophelong jwa ngwana e tlo ba e thata. Wa tseba wa ke botšiša so malome ka kapa ge e le gore ba ka mola lapellela ba postile video ye ba na le phoso ke re be ba santse ba kwa batswadi ba bana pele gore ba reng ba boledišane le bona then ge ba fetša go boledišana le bona ba bole ka baagelwane ba tsebe gore ba tšea sephetho se sefe a re gane gore ngwana ba ria dilo tše di seng right ka lapeng la bona. Sa mathomo ngwana o ba se a swara setlhare number 1 ya bobedi ba se a hlobola mo e leng gore go felelela ya boraro malome ka kapa ge ngwana bolwetse ba monagano sa mathomo a onjo le nna nka se re ngwano o ba swaregile go ba ngwano o ba jwa monagano go ba ngwano o riang ge ile re ngwano o tletse ke bolwetse ba monagano ba go thoma go ba jwa bošego a tsoga ya ka lapeng le la ka mola kokota re mamampulele bona ba tšea dihlare ba gaša ngwano go sane le bošaedi kosa a kere ngwana ka tlile ka lapeng re a makala ge re fetša go makala re a boa re a boledišana jwale ka batswadi so ge ke tšea dihlare tša lapa la ka ke mofoka ke tšea dihlare tša lapa la ka ke mofoka ka morago ke bitša batswadi le gona go sane phoso. That's why ke re taba ya ngwano e nyaka go lebelelwa ene motho e leng gore ka morago ga gore lokiše taba ye motho yena a postileng video ye o swantse a tle le manwa gore o e tloša buang mo social media because go njole a kere ba tlile mo and then re tlo le ka go hlola gore go be le poelano re tsebe gore ngwana a šomišwang o šomišwa buang taba tše di tšwa kae. Nna ge re ka kry-a ile gore ngwana o šomiša ke mokgekolo mongwe wa strata motho a postileng video ye wa go phumula buang video e la e postileng ya gore ngwana o o ba tlile go loya ka gabo go ne diphoso tše dingwe ge batho e re di dira re santse re lebelele gore ge ba ka re nto ya lokiša re ka e lokiša jwang because go ntšwe le ngwana re ne bana ge re le so ngwana a ka no tlela ke bolwetse ba monagano re a botseba bo aparela mang le mang a tsoga bošego a dira dilo tše di sa kgonagaleng a tsena ka ra lapa la motho sa mathomo peleng ke ba re ge ba mogaša ka taelo ba bitše mmeola ba re ngwana o wa re tlaba ene mo gongwe ngwana o rakile ke dilo tše e leng gore di be di mo atheka ka gae kore mo nka senape ka re ngwana o mamaua mare ke no ba ke ntšha mebono ye e leng gona wa nkwešiša ke ntšha mebono ye e leng gona gore a re tsebo re ya go kry-a eng mo go ngwano ene le šetše le tlile mo taba ye gore nna santse nna ke e tsene ka bogare ene nka se e tsene ka bogare ba le ba ka lapelelela ba se gona nnete ke no ba ke ba lemoša gore ba seke ba re phoso ke ya ngwano fela nnete le bona ba tsebe gore phoso tša bona di kae. Ngwana motho a o no thoma ka go mogaša ka dihlare a o tšee diaparo tša ngwana motho o bitša batswadi taba ya pala ngwana ra mmona gore o rialo tša go tswa tsileng ra bona gore re ka thušana jwang sa mathomo kotsi e wetše ngwano ge e ka wela ngwana wa bona a tla ka lapeng la lena la mogaša ka dihlare e tlio ba jwang ene bana bokotsi ba bana ke gore bana go ka no riagala tiragalo go sasa wa tlewa kwa ba re ngwana wa ka mola o nyaka go nyala ngwano
go sa go tla go ba le se seng ka mola ngwana ola a hlakahlakana ne le lena a le ka mola la magasha ka dihlare batla ba le butša gore wa e lebe le magasha ka dihlare. So that's why ke nyaka go bopa taba gore jwale ka baagelwane yang go dula fase re bontšhaneng NSS re go botša mpona nna ke ngaka Mremi ke bolela ka tše botse ke bolelwa ka tše dimpe onkwa tše di leng social media ngwana modimo a ke re bo sa tepone tšea dibuka o ye sekolong phela bophelo ba gago mo gongwe bona batho ba ba go išitšeng social media ba bangwe ba bao ba leng gare ba phatlalantšha ntwe mo gongwe dilo tše di ria ke bokokwa bona ba tsebe ka lebaka la re bokokwa bona ba ka se šomiše bana ba bona ba tlo šomiša bana ba batho onkwa tsena sekolo lo tša gago di loke nnete se ke se kgopelang ke gore mohlang re ya košeng e be e le gore dilo tšeo di bolelang gore ga o tsebe e be nnete gore ga o tsebe ka re ge nka tla ka kry-a go ne le tše e leng gore no dilo tšeo wa di tseba e tlo ba bothata ba gore a ke nyake maaka taba tša mokhuto di nyaka gore go be le nnete ka gare onkwa kere so šiwe malome ka kapa ke a leboga Moroka mo go nyakega peace setšhaba sa Valkral a ba kwešiše gore batho ba šomiša bana ba batho bošaedi and then ga se gore e ka ba ngwana wa noši wa ka beng a šomišwa bošaedi mo motseng e ka be le bana ba bantši kudu ba e leng gore ba šomišiwa bošaedi e fela wo ebile wa madimabe gore a hwetšwe ene ke rata go bua gape ke leboge mphakathi ka mogo o handletšeng the issue ka gona ka go sentše ngwana kotsi ene batho re swanetše re tsebeng gore nto ngwe le ngwe ge e diragala motho mongwe le wo mongwe o bolela ntwe a inyakang as long as e se mongwe wa molato ebile le taba e sa lebana le yena because nto ngwe le ngwe ge e diragala bophelong ba o mongwe go ne le ba e ba thabišang ene batho go ne le ba e leng gore ba be ba hufega ba hufa ke perekišano ya lapa le ke le lapa lela ba o ka re ga bane mohlagase so be ba berekiša battery ya koloi ba tšea battery ya bona ba efa mmago mme wa lapa lela a e lokela mo koloing ya gage a ya mmerekong ka yona a reila ka yona mosegare ga a boa mmerekong battery e tletše ba e tšea ba go tšhuma mabone kapa ba go laeta TV kapa ba tšhatšiša difounu ka mantšwa mangwe e ra gore go be go ne le perekišano e botse magareng ga malapa a ele a mabedi ka gore a ke re wa bona nke be bore boloi bo gona be ba tlo loya bedrie gore o ga sepela ka koloi e we mmolai ge ile re boloi bo gona malome ka ka gore motho wa a kre moloi o no ba le pelo empe ke nnete ga go ne moloi wo a ka tsogang a nagana ntwe botse ka motho so bana beshu nna re a tseba ebile re a bona gore ga le loe re a tseba ebile re a bona gore ga le loe ino be e le gore mo re swanetše re bolele gore nnete ya gore ke eng seng ke beng se dirilwe Moroka ene ge go ne le wo a sa kwaneng le se nna re se bolelang o right ka gore le yena o ne le kgopolo wa gage o ne le mmono wa gage mara le rena re bolela se re se bonang gore ke seng ke beng se dirilwe gore gopola gore ka nako tsohle ge go diragala selo o mongwe le o mongwe o swantše a dule a gopola gore o swanetše a dire ntwe e leng gore ba bangwe ba ka se mo phale ka ditaba gopola gore go njwele re ka no re ge re ya go bona ba lebe ba beile ditulo tseleng ba re a wana bentše re se ne bothata ge nke be ba ile ba kgopela go tsena ka gae be re tlo no tsena go se bele bothata wa ikwiša jwale video ya ngwana a le mo seemong se a le mo go sona
ke nagana gore mmago ngwana kapa moagišane ka mo o tla ntumela ge ke re o hlo a bona di-video social media tša batho ba ba seng ba apara ba ba šutile ba swaregile o mongwe ebile a bolela gore wa nna be ke sa tle mo be ke te phetela ke ya Limpopo lofo wa ka ino thogegile ka nape ka wela ka molapeng le la batho so sesi o tšedi buka o ye sekolong ngwanaka ene ge ba go botšiša wa go botšišang o mo fetole o mmotse ka mokgwa o re botšang ka gona gore o no o bone go diregile nto nngwe le ye nngwe ye mpe ge e diragalela motho batho ba pelo tše mpe le ba e leng baloi ba nnete ba tšea bohloko ba motho ba bo dira sesegiša go netefatša gore sesegiša se ba tšwelang pele go sega ka sona se sontše se destroye motho gopola gore ge o sa ye sekolong o tšhaba dipolelo o tšhaba mahlo a batho sekolo ke future ya gago go ra gore o tšea batho ba le o ba dumelela gore ba go destroy ba be ba destroye le future ya gago ya sekolong ya sekolong ba ba bolelang ba bolele o sa bakwe ba ba bolelang o bakwa ba sa bolele le wena o seke wa ba fetola and then ba e leng gore ba tlo ba le sebete sa go botša gore wena re bone video ya gago bo o dia jwa ba botše fela gore nna ke tsebe go diegileng ke no tepone ke le ka mola motseng ngole moroka lenanego la pitšeng tše kgolo le ranne kudu mo e leng gore batho ba awe gore boloi bo gona ba awe gore motho o kgona go šomiša motho bošaedi ene ba tsebe gore nto e tlhagetšeng ngwano ke nto e ka tlhagelang ngwano e ka tlhagang lapeng le lengwe le lengwe le gona Valkrala malome ka kapa last be re bina mo Valkrala mo ke boletše nto nngwe ka re naga tša go swana le tše sa le di berekwa gale and then le ge naga e ka berekwa ke maekarabelo a batswadi ya gore le ge ngaka e ka tla ya bereka naga batho ba swanetše ba bereke metse ya bona batho ba swanetše ba bereke bana ba bona batho ba swanetše ba šireletše marui wa bona ngaka ge e tlile e berekile naga e tlo bereka naga go lwa le wo a tshwenyago naga mara ke maekarabelo a batswadi le ge naga e ka bereka gore bana ba šireletšwe ke boletše taba ye go tloga gale re ntše re bolela ka Valkrala go ka gopola ga botsebile ba bang ba re go ne le tšhweni ya tsamaya e riang e dumediša batho a senke gwa riega selo nageng ya Valkrala so taba ya bana ba e tlo ba gona taba gore bana ba tlaišege ka mokgwa ba tlaišegang ka gona gobane ene ke ne nneta gore batswadi ba Valkrala ba leng gona ba thieleditšeng ke kwešišo ra se ngwano a nnoši wa tlaišegang o yena ga se yena a nnoši ke ba bantši ba tlaišega nete ka madi mabe di tswile ka yena ngwanaka ge o ka kwa motho wa go botšiša gore kganthi mola videong bo o dira buang o mo kgomolela o tsebe gore maybe taba tše di tswa ga gabo gore buang ka lebaka la gore bathegi ba gago ba nnete ba tlo bona gore ntwe e riagalela ngwane wa batho ke semaka nto mathomo moloi ya ka sekokote mojako koko moloi ga a kokote moloi ga a tsena o a tsena a dira tša dinyakang a tsena ka lefestera a dira tša dinyakang a fetša a ria go dira tša dinyakang a tsamaya ene moloi wa ka mogare ga lapa re mo kry-a wele a ketima le tša rata e so ngwana mama o ne bothata mo šireletšeng wa nkwa kere so problem eno ba mo bere le botša re no go bile le bošaedi mola le mola so nto mathomo go šireletša bana ke ntšhitše tabe nna malome ka kapa ka botša batho ka re ke kgopela re letšišeng bana re ba bereke mahala batho ba dula ba se tšiši bana so malo ba re tšwa go bereka naga ya ka kua Falbanka ke ile ga ke fa molaetša batho ba Falbanka ka re batho ba Falbanka ke tlo bereka naga mara le swanetše le tsebe gore ke maekarabelo a lena gore o molomong ge ke fetša go bereka a ye ngakeng ya gage e tle e bereke motse wa gage gobane nka se tsene ka gare ga malapa a lena ba baneng bana ba e leng gore ba tseba gore ba seleka ka mo gae
ba ntshe bana ba bona ba ye go ba nyakela thuso ba ba neng malwetsi ba tšee bana ba bona ba tšee balwetsi ba ye go ba nyakela thuso because ba lla ba re ba sahlelwa ene lo tša go swana le tše di senya ke batho ba ba dulang mo nageng so se ka mokgwa e leng gore o ka gona lena mama le ya go dula fase la boledišana bole ka baagelwane ge baagelwane ba gana ene ba gana ka dieta tša ngwana e tlo ba bothata bo bogolo bo e leng gore go sa ba tlo palela ko go ba le maekarabelo godimo ga diaparo tša ngwana because ge taba ye ge e ka ya court batho ba butse gore ge le re ngwana wa loya le bone a dirang ke potšišo nna ge le re ngwana o wa loya le bone a dirang o be a swere eng ntane wa ile mogaša ka dihlare wa ile motšeela dieta le ditšere re lo dirang ka tšona wa ile tšea video ya gage le poster mola if ngwana ba lahlegetše ke mogopolo wa ile motšea le mo poster mo di-social media na ke molato tabeng so a ke nyake gore taba ya lena e be molato ke re ka segaga borena a re bontšhaneng re duleng fase re sekasekeng taba nnete le bona re no ba re ba bontšha ka re malome ka kapa o lekile ka matla go bolela le bona ba re ba ka se kgone go tla mo moyeng ba ka se kgone go ba gona bona ba raite re thuše lena le llang a e bualo malome ka kapa ke rela re ka re ke bone o mongwe a botšiša gore na bao ba ka lapeng leo ba kae le bona ke no rela re ba theeletše ba be le masaete a mabedi no gona go tswa ke a tswa kgoši ya ka ke ya malome ka kapa o boletše le bona a fetša a ya ka gae a ya go bolela le bona ba kgopela gore itlang re tle re boleleng ba re lena thušang ba so ke no ba le bona malome ka kapa ke ba lemoša se sengwe gore taba ye ge e ka ya ka lehlakoreng la sekgowa e tlo ba bakela bothata ge e tla kae ka gore a gone ngwana o e leng gore o dumeletše go gašwa ka dihlare ntle le tumelelo ya motswadi wa gage a gone ngwana o a dumeletšeng go tšeelwa diaparo ntle le tumelo ya motswadi wa gage goba di dule ka mo lapeng leo so ngwana o tlile o kokotile na moloi wa go kokota ko mo buang so a ke ye go mmago ngwana a ke re wa tseba raoloi a ke re wa tseba raoloi bona wena o bolediša batho ba le ba ka mola a o ba loi a o lo le bona le seke la loša ke taba e ya ngwana dulang fase le boledišane mo gongwe lena ka ge batho ba le bone gore le a thuša gape batho ba kgona go bona gore wena le maagelwane ola le a thušanane ebile o go thuša ka beteri ya koloi nto e kaone ke gore ba loloešane ge ba lološa ka ngwano kgaetšedi yaka wena ba re o fetile mola wa se dumediše nkane o sa dumediša le kgono manthapa manyananyana ke tsore ba re beele nako mang o fetile mola ke tsore ba re boetswa kae wa no feta wa se dumediša why wena a wa feta mola le kgono ke feta ka mola mme wa ka molane a le ka koloi a wa mo feta a le ka ntle a le ka koloi a sa tsena a sa tswa mmereko nna ke feta ke bolela ka phone okay ke nyologa mehleng ga le ka koloing bo sa tsene wa modumediša be ke no modumediša ke mmona le ka ntle ke feta ge ke tsena ka ke ge le gale ke be ke ya ka gagage a ke re mama ka kua ba go raka mara wa netefatša gore ge nkebe o mo fetile ka ntle nkebe o mo dumedišitše ba dumedišana le bana ba ka go le gone bele le bana ba bona strateng ba dumedišana ge ke bolela so ngwana wa ka wena o lebelelang kane le re ba robetše bja tloga ba bala bolo le ngwana wa gage maabane ke re mama baloi ba bohlale kudu gobane ba ne le nako e ntšhi ya go nagana ka batho yona nako lena ba le boneng le tšea beteri ya koloi le iša ka mola le e buša e ya ka mo e laeta mabone baloi go ne le ka mokgwa ba ka riang gore wena le ba ka mola lelwe that's why ke re taba lena e nyaka lena le ba babedi le idulele fase go ne motho a le šetšeng morago lena le ba babedi wena le moagelwane wa gago a le šetšeng morago e le go phehli ka mogare wa nkwa malome ka kapa wa bona ba ka no ba ba tsene ka ngwano gore ba ba lweše mara nna ke re bobedi ga bona a ba phafoge ene tše di diragetše a re di tlogeleng di feteng ge e le gore ke di-video tša social media a di netaba ke di-video di tla no ba di-video a gone molato mara se se leng gona kore lena swinang batho ba ba le riang gore lelwe ba bone le kwana nke be ile gore ke nnete le nyaka go loya lapa lela
pele tlolo ya petri ya koloi ba tsamaya ka yona koloi yao pele nke be le gale le bolayane mama ene ke kgopela gore se ba le rietse mphoso le ba swarele le ge ba paletše ko gotla a re gatelele motho moki re no ba re bea taba ka mokgo re e bonang ka gona Maki nko goge microphone o tle ka mo go wena ka mo ga go ne se o ka se dirang jwale ka moagišane wa batho ba ka moka go interfere ka mokgwa mongwe go leka go aga peace magareng ga bona a ke tsebe re ka tsela mohuta mang a go ne se o ka se dirang o ka leka a ke re ngwanešo ge batho ba khibaelwa o mongwe le o mongwe o nyaka go ba right up until go etlo tla motho mong a interfere a e ba neutral a kgona go ba leba and then a ba boledisha a ba thapisha matswalo a bona a ya fase and then gore ge ba tlo kopana ba kopane go sene wo moya wa gage o leng godimo a ke tsebe gore o ka dira eng kapa e no leka ke re wena o ba boledisha ka moka le bona ba le goreng ke no tsena ka go ba dumediša a re nape re tlwaelane jwalo e no leka ngwanešo go paletšwe mara maleka a se makgona re ya leboga moroka e no itšea ka fawe o no re fafa ge o fetša o ba fe di-phone number ke moka ba tsebe gore na moroka ba o hwetšagala ka jwang dikošeng go iwa neng jwalo a ke leboge balli ba tlileng ka mo sa mathomo malome ka kapa ke re mantšwa dikgothatso go bona ke re ba gešo a se mathomo ka lena ge ngwana a riwa so ene ebile ga go tlo fetša ka lena se se hlagetše lelapa la gago mama setšhaba se theeleditše ke re ga se ngwana ga gwa nnoši mo le re ke valgral ne o e leng gore o tsena ka gare ga mathata maso setšhaba sa gešo ka moka ke ne kgopelo ya gore ngwana mo le mmonang le se ka tlhole sa mmotšiša dipotšišo tša gore na kua di-videong go diragala eng re mmotšišitše lekwele le kgono dikarabo le di kereile kgopelo ya ka gore le se ka tlhole sa mmotšiša ya bobediši thuša ngwano ka maele gore a kgone go lebala se se diragetšeng kgopelo ya ka ye nngwe ke gore ke kgopela gore lena le postileng dilo tše le di delete ke kgopela lena le postileng dilo tše mo social media le di delete ka lebaka la gore mohlang re ya go lokiša taba ye e loka le tlo šala le dihwirihwiri le tlo šala le batho ba babe le tlo šala le lebellega bjalo ka batho ba babe ka morago ga se le se dirileng motho e sa le monnyane o hloka thušo gopola gore tšatši le lengwe e ka ba ngwanenu goba e ka ba mmago e leng gore ba tlatle ba modia go swana le ka mokgwa e leng gore le dirile ngwano ngaka moremi o kry-agala ga matlala ra mošebo gauso le letamo house number H23 boto šile mola go tsena ya go botša gore Dr. Moremi Street ba gešo le ka founa go thoma furugo go fihla ka 8 ya bošego go 079 170 9862 079 170 9862 or le ka founela 060 959 0303 060 959 0303 malome ka kapa ka sontaga re tla be re bina ka kua Ntwane ga ke sa phoshe o ka re ba boledišane le ba moteti ke sa tsebeng gore ba tlo kgona go fihla mabapi le taba ya bana ba le ba babedi ba go hlokofala ba bannyane ba sekolo
ge ba moteti ba ka phomelela re tlo ba re ba thuša kua re nyake go tseba gore why sekolo sela se sa hletšwe, why bana ba bannyane ba sekolo ba bolawa mola santse ba tsene sekolo. Ke mathata mantši a leng gona ka mola moteti, mara re tlo confirma le ba moteti ra kwa gore na ba moteti ba sa le honor jwang bate re tla be re le ka kua ga Makitla Thabakhubedu kua Ntwane re le gare re phekola kgoro ya ga Makitla re ba nyakela bophelo bo bokaone. So mama ya lena ke tlo emela papa le kgoro le gore lena le boledišane, ge lena le boledišane le tlo mpotša re tlo ntšha date setšhaba sekwe gore date e tswile mabapi le taba ya ngwano, and then re tle re bone gore re ka bereka jwang. Nna tento e nkušang bohloko ke gore go a swana re ya go bolela ra ntšha diporofeto, mara ga go ne se setšhaba se tlo se riang gobane ke gale ke bolela wa nkwa malome ka kapa ke gale ke bolela ke re naga ye ga e right bana ba mo ba tlo ba ka gare ga bothata, mara go se ne nto e diragalang ebile lebelela gore le golle taba ye re beile kae. Maloba ge re le ka mola ngaka Phayane le ngaka Tumi ba mpoditse gore bona ba tlo e thaopa ba tlo ya ku mošate go a go lokiša taba ye gore e tle e feleletse e le o ka e ema gabotse. So go ra re go sa santse ke ba butse gore na taba ela le feleleditše kae ka yona ka re lebelela gore le golle e re beile kae. So ke a kgopela gore bo mama ba rie ka pela taba bona e kgone go lokišega jwale ka baagelwane le gore ge e le gore go ne le naba le sa hletšeng bana ba bannyane re kgone go le tseba. Ke lebogile kudu malome ka kapa. Re a leboga Moroka, re a leboga lena ba le rata go romela mathata mo pitšeng tša kgolo 0660703413 0660703413 goba le phone leng ka kapa go 0729307400 0729307400 goba le tlakaleng la Facebook Morwa Motšha Kakapa Maubane, Morwa Motšha Kakapa Maubane ke mo a le ka kgonang go inboxa Kakapa gona la motša mathata a lena le gore le hloka thušo ya mohutamang. And then Moroka batho ba go tshwenya ke malwetši pitšeng tše kgolo ga re alafe malwetši, batho ba go tshwenya ke malwetši batlega mremi mo a re alafe malwetši. And then setšhaba se tsebe gore kua ga Maubane mathata a išiwe ga Maubane Moroka maloba ke ile ka be ka sega ka tekereya go ne le batho ba bararo ba tlile ke swantse ke ba thieletše mo ka go be ka sega ke ge ke botša wa mathomo ge ke fetša go kwa mathata a gage gore o tla botša wa latelang a tsene kore ka be ka ra jwale mo ke botšeng Ntomba pitšeng tše kgolo jwale gape jwale ke botšeng Ntomba jwale ke nna ngaka Maubane ke nna ngaka Kakapa. So magagesho batho ba seke ba ya ga Maubane ga se mutse ga Maubane a se ga moremi batho ge ba ne le mathata ba ye ga moremi kapa ba mphounele ba ska tla ga geshu ba inbox ba ska tla ga geshu ka gore o kry-a jwale mogekolo ga Maubane a tlogetse mebere kwa ka gae a dutse le bona ba tloqiša gore nna ke be ke fihle. So batho ba seke ba tla ga Maubane Moroka ge ba ne le mathata ba foune goba ba tle mo rediong ba ngwale mangwalo ke rawa o tla botša wa latelang a tsene ke ge ba re le ka no tsene ke re ya mara mo ge ke be ke patediša mane ke be ke tla phula right. Nna ke nna Morwa Motšha Maubane ka Kapa Radio ka sona sebopego seo re a leboga Professor Moremi, re a leboga balli ba rena re a leboga motheeletši gona ka fa le letlakaleng la Facebook la Dr. Moremi le ka Kapa Maubane re a leboga bao ba bego ba re swere ka audio streaming ya www.mcrs.co.za ge ile ga jwale gona ke tšwile 20